뒷골줄 조금. 네. 우리가 지난번에 여기 16절 말씀까지 우리가 살펴봤습니다. 자, 이제 өнгөрсөн удаа болохоор чи Юда номны Юдас хажуу босооно. 네, 유다서. 네. 네, Юда номны 16 дугаар ишлэл хүртэл үзсэн байгаа. 우리가 이 거듭된 사람들의 어떤 그 모습에 대해서 우리가 지난번에 살펴봤습니다. 그들의 어떤 태도와 행위가 어떤 모습인가를 우리가 16절에서 말하고 있습니다. За 16 дээр харсан бол те одоо нөгөө нэг юуны зөв биш хүмүүсүүдийн үйлдэл болон хандлагуудын талаар ингэ харж байгаа. 여기에서 네 가지로 이야기를 하죠. 16절에서. 16 дээр харах юм бол дөрвөн төрлийн юм ярьж байгаа. 자, 첫째가 원망하는 자라고 얘기하고요. За нэгдүгээрт нь болохоор гомдлогч гэж гарч байгаа. 또 불만을 토하는 자라고 얘기합니다. 두 번째는. За хоёрдугаар нь болохоор чинь одоо нэг амар тайвныг эвдэгч гэж байгаа. 또 그 정욕대로 행하는 자라고 세 번째 얘기하고요. За гуравт нь болохоор чинь өөрийнхөө махбодын хүртлийн дагуу үйлдэлгч гэж гарч байгаа тийм. 또 네 번째는 그 입으로 자랑하는 말을 한다고 그랬습니다. дөрөвт нь болохоор өөрийнхөө амаар сайрхагч гэж гарч. 다섯 번째는 이익을 위해서 아첨한다 이렇게 말씀했어요. За тэгээд дараад нь болохоор тавдагт нь болохоор чинь юуны төлөө ашигын төлөө тийм ашигын төлөө завсардагч нар гэж байна. 그러니까 이 초대교회 그 영주지 이단들 그 이단들이 이 교회 안에 들어와서 어찌 보면 그들이 어떤 태도와 행위를 가지고 있는가를 이렇게 살펴볼 수 있는 모습이라고 할 수 있습니다. За өөрөөр хэлбэл тийм ухаан энэ дээр харах юм бол зөв бишийн замдаа зогсож байгаа хүмүүсийн хандлага ямар байх вэ гэдгийг ингээ хэлж өгч байгаа тийм. 여기 보면 하나님의 사람으로서의 어떤 겸손이나 거룩한 모습이나 이런 모습들이 전혀 보이지 않습니다. Эдгээр бол өөрсдөө бас бурхны хүмүүс гэж өөрсдийг хэлж байгаа. Цуглааны хүмүүс. Гэхдээ тийм боловч зөв байдал тий одоо тийм одоо үлгэр авах үед тий ийм зөв үр чимсний үйлсүүд энэ чи бичигдэг вэ тий харагдахгүй. 하나님의 영광을 드러내거나 또 하나님께 순종하는 모습도 보이지 않습니다. Тэгээ бурхан алдрыг хүргэх болон бурхны дуулууртаа даглаа гэсэн агуулгууд ч харагдахгүй байхгүй. 자, 그래서 이 초대교회 영주지 이단자들이 자, 이런 행위와 이런 태도를 가지고 살았다고 하는 것을 우리가 읽어볼 수가 있는 거예요. За эндээс хэтлээ харж олж чинь тийм ээ. Юуны тодорхой үеийн үчи удирдагч нарын талаараас ярьж байгаа тийм. Гэтэл эдгээр хүмүүс чинь тийм ямар байгаа талаар ингэ ярьж байгаа тийм. 자, 우리가 이 땅에서도 마찬가지입니다. 특별히 마지막 때가 돼가지고 이 거짓된 사람들이 참으로 많은데 우리가 이렇게 이런 사람들을 우리가 분별을 할 줄 알아야 돼요. 사실은. 네, одоо ингээд тухайн тэр чуулганы хүмүүс гэдгсэн чинь ингэж гарч ирж байгаа. Одоо цаг дээр харахаар энэ нь бас яг байгаад асуудлууд харагдаж. Тэгээ үеийн төгсөл болох тусам хуурамч хүмүүс нэмэгдэнэ гэсэн тий үеийн төгсөл болох тусам тий мөн чанар нь алдагдана гэсэн тий ийм байдлууд нь одоо ч гэсэн ингээд бас одоо дуу нэгтэйгээр тийштэй гэж хүлээн зөвшөөрөх харагдаж байна. 그래서 거짓된 사람들은 그 열매나 그 행위를 보면 이 사람들이 거짓된 사람이구나라는 것을 우리가 이해할 수 있습니다. Яг үр чимс болон тэг үйлдэлүүд нь харах юм бол хуурамч хүмүүсийг шууд ялгаж болдог. 그런가 하면 때로는 그들이 말하는 것을 통해서도 거짓된 것을 알 수 있습니다. Тэг харах юм бол хүмүүсийн ярьж байгаа ярианаас хүртэл тэр нь энэ зөв хөнөө буруу хөнөө худалч хуурамч хөнөө гэдгийг бас ингээ харах боломжтой. 그렇기 때문에 우리가 이 거짓된 사람들에게서 어떤 교회를 지키고 또 거짓된 사람들을 분별하는 그런 어떤 지혜가 여기에 있다는 것도 우리가 살펴볼 수가 있어요. Тэгээд бид нэр эндээс зөвхөн нөгөө нэг одоо тий хуурамч хүмүүс ийм шүү гэж ингээд мэдээ зогсохгүй
За тэр хүмүүсийг ямар вэ гэдгийг бид нэр зааж өгч जैन. Тэр хүмүүсийн талаар бид нэр ойлгож тий бас тийм чуулганы сахих дээр хүртэл бид нэг одоо анхаарах ийм хэрэгцээ байна. 자, 여기 17절에 이제 마지막으로 이 유다가 훈계하는 말씀이 나옵니다. 훈계하면서 이제 권면하는 메시지인데요. За 17 дугаар ишлэгийг харах юм бол яаж нэг гэхэл чинь Юдагийн ятгалаг гарч ирж байна тийм ээ. 자, 사랑하는 자들아, 너희는 우리 주 예수 그리스도의 사도들이 미리 한 말을 기억하라. 이렇게 말씀을 했어요. За ингэсэнтэй хайртууд минь бидний эзэн Есүс Христийн элч нараар урьдчилан хэлүүлсэн үгийг та нар санах ёстой гэсэн. 자, 사도들이 미리 한 말이 뭘까요? Элч нараар урьдчилан хэлүүлсэн үг гэж ямар үг хэлж байгаа юм бол? 자, 그들이 말한 게 뭐냐면 18절 말씀에 나옵니다. 이게. За тэдний хэлсэн үгийнхэн талаар болохоор 18 дугаар ишлэл дээр гарч. 자, 여기 사도들이 미리 한 말 속에는 이 거짓된 사람들의 이 초대교회 영주주의자들의 어떤 본색, 그들의 본 얼굴이 무엇인가를 여기에서 미리 예언했다고 볼 수 있습니다. Өөрөөр хэлбэл 18 дээр харах юм бол энэ дээр одоо хуурамч хүмүүстэй зөв үнний биш хүмүүсийн төрхөнд ямар вэ гэдгийг урьдчилаад одоо сануулаад ишүүлсэн гэж хэлээ харж болно. 앞으로 이런 사람들이 이런 모습을 가지고 나타날 건데 그러한 사람들을 경계하고 조심하라고 미리 당부를 한 것이죠. Өөрөөр хэлбэл дараа хүмүүс ирэхдээ ийм хүмүүс ирэх болно шүү. Хүмүүс ингэж үйлдэх болно шүү. Тэр болгон дээр бид нэр анхаарлаа хандуулж анхааралтай байж өөрсдөө хамгаалаарай гэсэн ийм одоо анхааруулга гэж болж байна. 자, 이 사람들은 어떤 사람이냐면 자기의 경건하지 않는 정욕들에 행하며 조롱하는 자들이 있을 것이라고 얘기했어요. 여기 18절 말씀. 홍하나 사모님. Тэднийг харах юм бол өөрсдийнхөө хүслээр явж байгаа 18 доор ишлэлээр явж байгаа агуулга хэлж байгаа гэсэн үг. 그러니까 여기 어찌 보면 이 거짓된 사람들이 앞으로 나타날 건데 자기의 경건치 않는 정욕대로 행한다 이렇게 표현했어요. Тэр хуурамч хүмүүс яах гэсэн бэ? Тэрийг болохоор итгэл сүсэггүй хүмүүс гэж бүр хэлж байна тийм. Тэгэн гутаа тэд нэр хүсэл тачаалаа даган явж өөрсдийнхөө илэглэн дохуурхагсад гэж хэлсэн бас. 자, 경건하지 않다고 하는 것은 거룩하지 않는 철저하게 육체적이고 또 불신앙적인 그러한 행위를 가지고 있다는 것을 우리가 알 수 있죠. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ чинь хүсэл тачаалтаараа явна гэдэг чинь бодлоорооч тэр бие махбодоорооч тэр одоо ариун цэвэр бус байна гэж сутаг хэлж байгаа тийм ээ. 계시록에 나오는 안목의 정욕, 이생의 자랑, 또 육체의 정욕 이런 육체의 부패성을 따라 살아가는 그러한 사람들이 나타날 것이라고 얘기한 겁니다. Өөрөөр хэлбэл илчлэл номдэр гарч байгаа тийм амног хүмүүс амног юу? 그 요한계시록에서 나오는 암록이라고 하셨어요, 목사님. 안목이라면 눈으로 음탕한 눈을 가지고서 자기의 욕심으로 어떻게 보면 안목의 정욕이라는 것은 내 눈으로 보이는 어떤 다른 거에 대해서 욕심을 품는다는 거지. 어찌 보면 정당하지 않는 욕심을 품는 거죠. 여자를 보고 뭐 쉽게 얘기해서 남의 아내를 갖다가 이렇게 뭐 사랑한다든지 이런 행동들. 또 남의 물건을 갖다가 아유 저 아주 맛있게 생겼네. 저 아주 귀하게 생겼네. 저거 내 거 삼았으면 좋겠네. 나는 이런 것들이 다 안목의 정욕이에요. 한글로 한다고 하면 안자가 눈 안자입니다. 눈이죠. 안과에 하는구나. 그렇죠. 눈으로 보이는 그런 욕심을 갖다가 안목의 정욕이라고 얘기합니다. 네네. 아하. Тэгэхээр нөгөө
юун дээр илчлэлт ном дээр гэсэн байдагчлан нөгөө юуны нүдний одоо хүсэлт ачаал гэдэг тийм нүдний хүсэлт ачаал, махбодын хүсэлт ачаал гэдэг шиг нөгөө ийм зүйлүүд гэсэн үг. Өөрөө надад юу таалагдсан тухайн тэг юу тааламжтай юм шиг байна гэдгийг тэрийгэ хөөцөлдөг хүмүүс ингээ их болно гэж хэлсэн гэсэн. 그런가 하면 여기 조롱하는 자들이 있을 것이라고 그러는데 이 사람들이 장차 조롱하는 행위를 가지고 있다는 것을 이야기를 합니다. За бас тэг илэрлэн шоолох буюу тэг доош нь хийх ийм хүмүүс ч олширно гэсэн. Тэгэхээр тэг бусдыг харахтаа бас тэгж хардаг хүмүүс их болно гэсэн үг юм. 이 조롱이라고 하는 말은 여러 가지 의미가 있는데 비웃는다, 비웃는다라는 말이 있고요. 또 이 조롱한다는 말은 어떻게 보면 쉽게 얘기해서 멸시하고 무시하는 그런 행동들이 포함되어 있는 단어입니다. Тэгээ одоо энэ дээр харах юм бол тэг эн чин одоо илэглэн дооглоно гэдэг чинь одоо хоёр утга байгаа. Тэг нэгдүгээрт нь болохоор чинь шоолно гэсэн утга байж болно. Эсвэл нөгөөх нь болохоор чинь үл хүндлэн гэсэн утгаас үл хүндлэн, үл тоон гэсэн утгаас орж ирж байна. 저들이 조롱하는 것은 어찌 보면 고린도전서 1장에 있는 것처럼 십자가의 도가 믿지 않는 사람들에게는 미련하게 보인다고 그랬습니다. 고린도전서에 보면 고린도전서 1장에 보면 거기 그렇게 말씀했죠. 그 고린도전서 2장 1장에 있어요. 1장이에요. 고린도전서 1장에 네. 고린도서 1장에 그 20절부터 이렇게 쭉 보면 세상에서 어찌 보면 이 십자가의 도에 대해서 미련하게 봅니다. 미련하게. 추원하게 보이고 그게 1장 28절에도 있고요. 멸시받는 것들이라고 그렇게 표현합니다. 그러니까 1장 20절부터 28절까지 이렇게 쭉 읽어보면 그 속에 세상 사람들이 마지막 때 교회를 진리를 비웃고 조롱하는 자들이 어떤 시각으로 보고 있는가를 여기에서 말씀하고 있다고 볼 수 있어요. За одоо энэ дэр ялангуяа 1-р Коринт номны 1-ийн 20-с 28 дахь ишлэгийг харах юм бол энэ дэр юу гэхэлэр чинь юун дэр за хожим үедэд тэгээд ерөнхийдөө эцсийн өдрүүдэд энэ үеийнхэн Христийн талаар ямар бодолтой байх вэ? Тэгээд бурхан бас тэднийг яаж харах вэ талаар ингээ гарч байгаа. 자, 그래서 진리를 알지 못하고 이렇게 하나님의 영광을 가리우고 또 대적하는 자들이 이 기롱하는 자들인데 그러한 자들이 일어날 것이라는 것을 사도들이 미리 이렇게 제자들에게 당부했다고 예언했다고 말씀한 겁니다. За тэгэхээр энэ дээр хэлсэн чинь ерөнхийдөө тэр эзний хүмүүсийг те эзний үйлсийг харахтаа өөрсдийнхөө нөхцөл байдлыг бол мэдэхгүй хэрнээ хүмүүсийг харахтаа бусдыг доош нь хийх, дооглох те ийм байдалтай ийм хүмүүс ирэх үедэд гарч ирнэ шүү гэдгийг нөгөө нэг өмнөх үеийн элч нар хойч үеийн итгэгч нартай бас ингээ загсан байна гэдгийг сануулж байна. 자, 이 사람들의 모습을 이렇게 또 정리를 했습니다. 19절에는 이 사람들은 분열을 일으키는 자라. 다른 말로 얘기하면 이 사람들은 당파를 만드는 사람이라고 이야기를 했습니다. За тэгээд цааш нь Юда номын харах юм бол Юда 1:19 дээр ингэж тэд болохоор ямар хүмүүс юм бэ? Тэд нар бол хагарал гаргагчд гэж хэлсэн. 이런 사람들이 교회 안에 들어오면 교회에 화합을 만들지 않고 아주 다툼을 만들고 분열을 만든다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл энэ хүмүүс одоо тий чуулганд орж ирлээ гэхдээ чинь нэгдлийг үүснэ гэж байхгүй. Эсрэгээр нь юу хагарлыг үүснэ. 자, 하나님의 나라는 하나가 되고 또 협력해서 나아가는 세계가 하나님의 나라입니다. Бурхны улс хаанчлал гэж юу юм бэ? Нэгдэж тий хамтдаа нэгдээд урагшлахыг хэлж байгаа. 그러나 분열을 일으키고 다툼을 이루는 것은 그건 하나님의 나라가 될 수 없겠죠. Гэтэ эсрэгээр нь тий хоорондоо тий хагаралдаад тий муудалцаад ингэх юм бол бурхны хаанчлал гэж хэлэх үү? 그러니까 이 거짓된 사람들의 본질적인 모습이 무엇인가를 우리가 이런 메시지를 통해서 읽어볼 수 있는 거예요.
Хэдүүлээ эндээс ингээ харах юм бол одоо хуурамч хүмүүсийн мөн чанаруудын талаар хуурамч хүмүүсийн ер нь тэр одоо гаргадаг үнээр үйлдэлдэг үйлдэлүүдийн талаар үзээд байна те. 두 번째로는 육에 속한 자라고 그랬습니다. 이 보니까. За дараад нь харах юм бол тэднийг махбодтой харьяалагддаг гэсэн. 자, 육에 속한다라는 것은 육체의 부패성을 따라서 살아가는 자들이라는 뜻이에요. Өөрөөр хэлбэл тэднийг болохоор 19 дээр болохоор чинь төрөлхөөрөө байдаг гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Энэ нь болохоор нөгөө махбодороо яг ингээ нөгөө нэг махбодынхоо хэрэгтэй бүх зүйлийн дагуу амьдардаг хүмүүс гэсэн үг. 그 창세기 6장에 보면 여기 이렇게 말씀했습니다. 여기 창세기 6장 3절 한번 보세요. За Эхлэл номны 6-гийн 3-ыг харъя. Эхлэл 6-гийн 3 дээр юу гэсэн байгаа гэхээр 자, 한번 읽어보세요. 여기. тэгэхэд эзэн хүн өөрөө махбод туул миний сүнс хүнтэй мөнхөд байгаад байхгүй. Харин тэдний өдрүүд нь 120 жил болог гэжээ. 거기 보면 그 노아 시대 이 패역한 사람들이 그들이 육체가 되었다 그렇게 표현했어요. 육신이 됩니다. 이렇게 표현했습니다. За энэ дээр харах юм бол Нуагийн үеийн талаар ярьж байгаа. Гэхдээ Нуагийн үеийн талаар ярихдаа бурхан юу гэжсэн тэд нар бол махбод гэж хэлсэн. Уул махан бий болсон гэж байна тий. 그 6장 5절로 6절 한번 읽어보세요. 6장 5절로 6절. 6-гийн 5-аас 6-ыг уншия. 5-аас 6 дээр юу байгаа гэхээр эзэн дэлхий дээрх хүмүүсийн хорлонд муу нь үлэмж их бас зүрхнийх нь хамаг бодол санаархал нь ямагт муу мухай болсныг хараад өөрөө хүнийг газар дээр бүтээсэндээ харамсан зүрхэндээ ихэд халаглаваа гэсэн. 자, 여기 있는 것처럼 육에 속한 사람, 육체를 따라 살아가는 사람이 어떻게 사는지를 여기 읽어볼 수가 있습니다. 6장 5절에. За энэ дээр харах юм бол тэр одоо нөгөө нэг 6-гийн 5 дээр гарч байгаачлан ер нь махбодоор явдаг хүн, махан биедээ захирагддаг хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? 6-гийн 5 дээр гарч байгаа хүнийг хэлнэ гэсэн. 육체를 따라 살아가는 사람은 죄악이 세상에 가득 찼다고 그랬지요. 악을 행합니다. 죄를 짓고. Энэ дэлхий юу гэсэн хорлонд муу дүүрсэн гэсэн. 또 모든 생각이 항상 악하다고 그랬어요. Тэгээ бас тэдний бүх бодлууд нь үргэлж муухай гэсэн. 자, 그러한 사람을 하나님이 어떻게 보세요? Тэгвэл ийм хүнийг бурхан яаж хардаг гэсэн бэ? 땅에 사람 지으신 것을 한탄하셨고 또 근심하셨다 그렇게 표현했어요. Тэгэнгүүт энэ дээр юу гэсэн гэхээр чинь 6 дээр хал бурхан ийм хүнийг харахтаа түүнийг газар дээр бүтээсэндээ харамссан гэж хэлсэн. 우리가 창세기 1장에 보면 하나님 세상을 창조하신 다음에 보시기에 좋았더라라고 계속해서 말씀하셨죠. Тэгээ эхлэл уулын 1-р бүлэгийг харах юм бол бурхан бүтээхдээ тун нэн сайхан байжээ гэж сэтгэл санаа тийм биш үү? 그러나 아담이 하나님의 형상을 잃어버리고 그 후손들이 계속해서 이렇게 육체를 따라 살아갈 때 이제는 하나님이 사람 지으신 것을 걱정하시고 근심하셨다는 거예요. 한탄하시고 근심하셨다. харин яаж хэлэр чинь Адамаас хойшоо ингээ хүн төрлөختний үйлсүүд хуурч өөрчлөгдөөд явсаар сүүлдээ ясгалж чинь эзэн бурхан тэр хүнийг газар дэлхий дээр бүтээсэндээ харамсах хүртэл ийм нөхцөл байдалд оруулсан гэж халаглах. 자, 우리도 그렇지요. 우리도 교회 안에서 믿음 생활을 잘하는 사람은 걱정하지 않습니다. 그러나 교회를 떠나서 세상에 나가서 살아가는 그런 자녀들, 믿음의 형제들을 보면 걱정이 되죠. Тэгээ бид нар ч гэсэн бас тэгдэг тийм ээ. Ялангуяа одоо чуулган дотор харахаар адилхан итгэлээ сахад явж байгаа ах дүүсийг харахаар урамтай. Гэтэл нөгөө талаараа итгэлээсээ холдоод итгэлийнхээ замнаас ингээд гажаад стажиг нөгөө хагарал үүсгээд хоорондоо ингээд явж байгаа ийм хүмүүсийг харахаар яадаг вэ? бид нар ч гэсэн ингээд халаглах сэтгэл төрдөг. 그래서 로마서 8장 그 4절 한번 보세요. 로마서 8장 4절. Ром номны 8-ийн 4-ийг хэлээрэй. 자, 여기 보면 그
로마서 8장 5절부터 보세요. 5절. За Ром 8:5-аас эхлэе гинэ. 자, 5절로 8절 한번 읽어보세요. За 5-аас 8 хүртэл. 여기서 읽을까요, 목사님? 네, 그거 읽어주세요. За яагаад гэвэл 5절로 Махбодын 8절까지. яагаад гэвэл Махбодын дагуух нь Махбодынхныг сүнсний дагуух нь сүнсний юмсыг боддогоо. Махбодын бодол санаа бол үхэл, сүнсний бодол санаа бол ам ба амар амгалан. Махбодын бодол санаа бол Бурхны эсрэг дайсагнал юм аа. Яагаад гэвэл энэ нь Бурхны хуульд захирагддаггүй бөгөөд тэгж чадах ч үгүй. Махбодоор байгсад Бурханд таашаагдаж чадахгүй. 이 8장 7절에 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다고 그랬죠. Энэ 7 дээр харах юм бол үгсэлээр Махбодын хүсэл бодол гэдэг үгч нь болохоор Бурхны эсрэг дайсагналаа гэж хэлсэн. 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐만 아니라 할 수도 없다고 그랬습니다. Тэгээ тэр яригсан. Тэг яригсэлээ тэр бол Бурхны хуульд захирагддаггүй гэж тий. Тэг бүр захирагдаж чадахгүй гэсэн. 그 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수가 없어요. Өөрөөр хэлбэл Махбодынхоо дагуу явагч нар нь Бурхныг баярлуулна гэж байхгүй. 그렇기 때문에 이 초대 교회 앞으로 이 교회 안에 들어와서 교회에 손해주는 이러한 사람들은 육에 속한 자라고 이렇게 표현한 겁니다. Тийм учраас яаж гэвэл чинь тэг чуулган дотор тэг одоо тэр чуулганыг боснуулаад тэг ерөөдөө ингэж байгаа юм хүмүүсээс Махбодын хамааралтай хүмүүс гэсэн. 또 이 사람들은 성령이 없는 자라고 얘기해요. 이 사람들의 본질적인 모습은 성령이 없는 사람이다. Бас тэдэнд юу гэсэн бэ? Ариун сүнсгүй хүмүүс гэж хэлсэн. 성령이 없다고 하는 것은 이 사람들이 중생하지 못한 사람이라는 걸 알 수 있죠. Тэгээд ариун сүнсгүй хүмүүс гэхлээр чинь тэднэр зүйл яасан хүмүүс гэхлээр чинь дахин төрөөгүй хүмүүс гэсэн үг. 중생하지 못했다는 것은 이 사람들은 하나님의 자녀가 아니라는 겁니다. За тэгээд тэгвэл дахин төрөөгүй хүмүүс гэдэг нь ямар хүмүүс вэ? Тэгэнгүүт тэд нар Бурхны хүүхдүүд биш гэсэн утга. 자, 교회 안에 들어와 있지만 마귀의 종로로 타는 사람들은 그건 하나님의 백성이라고 보기가 어려워요. Тэгээд чуулганд ингээ хөл нь бол явдаг, бие нь явдаг ч гэсэндээ амьдралынх нь үр жимсээрээ болохоор муу нэгний гар хөл болоод явж байгаа хүмүүсийг бол тэгээ итгэгч гэж хэлэхэд ч хэцүү, Бурхны хүүхэд гэхэд ч бүр хэцүү. 성령이 없다고 할 때 그들은 성령의 감동이 없고 성령의 인도와 주장을 따라가지 않는다는 뜻입니다. Эднэр ч болгош ариун сүнсгүй гэхлээр чинь ариун сүнсний гэдэг дуулаа сонсохгүй, ариун сүнстэй хамт ингээд зөвлөлдөж үйлдэхгүй эдэрхсэн ийм утгатай тий. 그래서 우리도 잘 분별해야 됩니다. Бид нар ч гэсэндээ маш ингээ сайн ялгаж салгах хэрэгтэй. 자, 교회 안에 있지만 중생하지 않는 구원받지 못한 사람도 있다는 것을 명심해야 돼요. Тэгээ чуулганд адилхан ингээ хамт сууж байгаа хэрнээ тий тэр тунд ч гэсэндээ одоо дахин төрөөгүй тий сүнсгүй ийм хүмүүс ч гэсэн тэнд дунд адилхан сууж байгаа гэдэг бид ингээ яал сайн бодож санах хэрэгтэй. 자, 그 사람들은 행위가 육체를 따라 살아가고 또 교회 안에서 분열을 일으킵니다. Тэдний үйлсүүд нь хэлсэнтэй тэд нар бол яг Махбодод дагаж явнаа. Тэгээд тэдний одоо гаргаж чад зүйлсүүд нь харах юм бол ер нь бол хагарал үүсгэнэ гэсэн. 자, 고린도서 우리가 3장 16절 17절 잘 알죠. 1-р Коринт 3-ын 16 17 та сайн мэдэх бах тий. 거기도 한번 읽어보세요. 고린도전서 3장 16절 17절. 1-р Коринт 3-ын 16 17-г харах юм бол энэ дэр юу нэхлээрээ 자, та нар өөрсдөө Бурхны сүм бөгөөд Бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хэрэв хэн нэгэн нь Бурхны сүмийг устгавал Бурхан тэр хүнийг устгана. Учир нь Бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн гэсэн. 본질적으로 저와 여러분은 하나님의 사람입니다. 하나님의 사람은 그 안에 성령이 내주하고 계시는 거예요. 성령께서 함께 하십니다. Өөрөөр хэлэх юм бол харах юм бол бидний юу гэсэн бидний бол Бурхны хүмүүс гэж хэлсэн. Бурхны хүмүүс яа гэсэн бэ? Тэгээ эзний сүнстэй Бурхны сүнстэй хамт үйлдэнэ. 그러나 이 마귀에게 붙잡힌 이 육에 속한 사람,
교회 안에 분열을 일으키는 사람은 어찌 보면 그 안에 성령이 없어요. 성령의 인도가 없습니다. Харин эсвэргээрээ тэ чуулган дотор байгаад хагарал үүсгээд тэг ингээ явдаг одоо юу тэг хүмүүс нь харах юм бол тэднэрт ингээ ариун сүнсний үргэлжлэмж байдаг. 결과적으로 하나님의 성전을 더럽히는 자들이라고 볼 수밖에 없어요. Нэг үгээр тэрийг өлөө гэж харахаар Бурхны сүмийг тэ бохирлогч гэж харахаас өөр арга байна. 자, 우리가 이런 사람들을 잘 분별해야 됩니다. Тэг бид нэр иймэрхүү хүмүүсийг яалгах хэрэгтэй. 자, 이제 유다가 뭘 얘기하냐면 이제 우리가 그럼 이런 거짓된 사람들을 분별을 했으면 우리가 진리를 따르는 참 성도는 어떻게 살아야 되나 하는 것을 당부합니다. За тэгэнгүүт Юда дахиад цааш юу гэж хэлэх чинь. За та нар одоо тий хуурамч байдлуудын талаар ингээ мэдсэн бол одоо харин тэгвэл жинхэнэ хүмүүс гэж ямар хүмүүс байдаг юм бэ гэдэг ингээд дахиад санаарай гэсэн. 지금까지 유다서를 통해서 이 거짓된 사람들의 여러 가지 행태와 모습과 그들의 말과 행동을 우리가 다 알았어요. 그들의 본질까지도 알았습니다. Хэдүүлээ саяг одоо энэ цагийг хүртэл яж хэлэх чинь тэр тий зөв биш хүмүүс, үнний биш хүмүүсийн буюу тийм хүмүүсийн талаарх одоо тэр хүмүүс ер нь ямар байдгийг, яадгийг, юу боддгийг, мөн чанар нь юу юм, бодол нь юу юм ингээд тэр талаар ингээд суралцлаа тий. 그렇다고 하면 우리는 그들 앞에서 어떤 모습으로 살아야 되느냐. Тэгвэл бид нар тийм хүмүүстэй хамт амьдарч явах үедээ ямар одоо төр төрхөөр тий ямар үр жимстэйгээр яаж амьдрах талаар ингээд одоо ярина. 그들 앞에 서서 뭐 내버려둘까요? 아니면 도망을 쳐버릴까요? Бид нар тэр хүмүүсийн хажуу зогс байлаа гэхэд чинь тэр чигээр орхих хэвээр юм уу нөгөө хүмүүсийг тэгээ үйлдэлтэй нь орхих юм уу? Эсвэл бид нар тэр газраас нь цутаах юм уу? 자, 여기 말씀해 보니까 여기 20절에 그 답을 써놨습니다. 보니까. За 20 дугаар ишлэлийг харах юм бол тэн дээр ингээ хариуг нь байгаа. 자, 사랑하는 자들아 너희는 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세우며 그랬지. За Юдасо тааши. 유다서 1장 20절이요. 네. За Юда 1-ийн 20-ыг дахиад харах юм дээр үсэндээ хайртууд минь харин та нар хамгийн ариун итгэл дээрээ өөрсдийгөө сүндэрлүүлж ариун сүнсээр залбиран. 여기 세운다고 하는 단어가 한국에서는 뭐 건축하며 그렇게도 번역이 될 때가 있습니다. 지금 몽골어 성경에는 어떻게 번역이 돼 있죠? 맞습니다. 딱 그 내용이네요. 아, 건축한다는 뜻. 높은 건축을 위로 이렇게 사흘소로 그러니까 바로 이 단어를 쓰거든요. 네, 정확히 번역했네요. 그러니까 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자기를 건축하라는 거예요. өөрөөр хэлбэл одоо энэ дээр болохоор чи Монгол Библиэр сүндэрлүүлж гэж хааж байна. Сүндэрлүүлж гэдэг үг чинь одоо зүгээр нэг хоёрын хооронд өндөрийг бол сүндэр гэж ярихгүй шүү дээ, тий? Бүр дэш нь бүр өндөр байх тусам сүндэрлэн гэж ярьдаг, тий? Тэгээд тэрэн шиг бид нэр яана гэсэн бэ? Итгэлийнхээ ариун итгэл дээрээ гэсэн. Итгэлийнхээ ариун итгэл дээрээ бид нар өөрсдийгөө сүндэрлүүлэх хэрэгтэй гэсэн. 그러니까 건축하는 재료가 뭔가를 알 수 있어요. 건축하는 재료는 거룩한 믿음입니다. За тэгэнгүүт энэ дэр сүндэрлүүлэхэд сүндэрлүүлэх барилгаар ярьлаа гэхэд чинь тэр гол материал нь юу гэж ирсэн чинь ариун итгэл гэж. 그 믿음도 거룩이라고 하는 단어가 붙었을 때 거룩은 하나님께 속한 믿음을 얘기하는 겁니다. За энэ дээр бид нэр харахад итгэл гэдэг үгээр ариун гэдэг үг ингээ холбогдсон байгаа юм тий. Тэгэхээр энэ юу суухтай хэлэх чинь наад итгэл чинь ариун бурханд итгэх гэсэн үг. Бурхантай хамт байх итгэл шүү гэсэн үг. 그래서 우리가 우리 자신을 건축해 나갈 때 우리의 영이 자라나도록 만들어 나갈 때 그 재료는 믿음이에요. Бид нэр энд зарах юм бол бид нэр өөрсдийнхөө одоо сүнсээрээ сүндэрлүүлэхийн тулд бидний гол материал нь итгэл гэдгийг санах хэрэгтэй. 예수 그리스도를 믿는 믿음이 첫 번째 재료고요. хамгийн чухал тэр одоо материал дундаа хамгийн чухал нь Есүс Христэд итгэх итгэл байна. 두 번째 재료는 하나님의 말씀입니다. За хоёр дахь нь болохоор чинь хоёр дахь итгэл буюу хоёр дахь материал нь Бурхны үг байна. 세 번째 재료가 성령의 감동이에요. За гурав дахь материал болохоор чинь ариун сүнсний одоо хөдөлгөлт байна. 네 번째 재료는 순종입니다.
За дөрөвдүгээр одоо тэр юу материал нь болохоор чинь дуулууртай байдал байна. 자, 요 네 가지. 요거 가지고 집을 잘 지어 나가야 돼요. Тэгээ бид нэр иймэрхүү эдгээр материалуудаар өөрсдийнхөө итгэлийн тэр гэрээг сөндөрлүүлэх хэрэгтэй. 자, 첫 번째가 뭐라고요? За эхнийх нь юу гэсэн бэлээ? 자, 첫 번째가 뭐래요? За манайхаа хариулж өгөр. Эхнийх нь юу гэсэн бэлээ? Ариун итгэл. 이틀 아름. 자, 거룩한 믿음이에요. 예수 거룩한 그리스도를 믿는 믿음이에요. 거룩한 믿음. Энэ 예수님을 ариун итгэл гэдэг чинь ямар итгэл лээ? Есүст итгэх итгэлийг хэлж байгаа гэсэн үг. Бурхантай байх. 두 번째는 뭐죠? За хоёр дахь нь юу гэсэн бэлээ? бурхны үг, Библийн үг. 하나님의 말씀이라고 하셨습니다. 자, 하나님의 말씀. 근데 세 번째는 뭐예요? гурав дахь нь юу лээ? Ариун сүнсний хөдөлгөөл. 그렇죠. 성령의 감동. Аа 그거죠. пастор шууд ойлгоод ш.គឺчи сонгоны ариун сүнсний өдөртөмж хөдөлгөл. 자, 네 번째가 뭐죠? Дөрөв дахь нь юу лээ? Дуулууртай байдал. 순종. 순종이랍니다. 이 순종 안 하면 아무짝에도 쓸모없습니다. 믿음은 행함을 통해서 역사합니다. 그게 살아있는 믿음이에요. Тэгээ энэ дуулууртай байдал гэдэг зүйл хэрвээ байхгүй буюу би дагаад үйлдэхгүй бол ямар ч үр дүн байхгүй. Итгэл юмд үйлстэйгээ хамт байх хэрэгтэй гэсэн. 자, 이렇게 집을 지어가는 겁니다. Бид нэр энэ мэт яг ингэж өөрсдийнхөө итгэлийн гэрийг барих хэрэгтэй. 자, 여러분들이 교회에다가 이거 하나씩 써놔야 돼. 잉크바이르, 강바트, 다 뭉생 사모님도 남질마도 그렇고 다 써놓으세요. 써다가 벽에다 한 장 붙여놔. A4에 있는. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо энэ дөрвөн агуулга байна тий. Таны энэ бол таны итгэлийг сөндөрлүүлэх дөрвөн материал гэсэн. Энэ материалуудыг нөгөө саяны багш нэр дуудсан. Ер нь бүгдээрээ тий та нар ингэ бичээд өлгөх хэрэгтэй. Чуулганда. 이건 우리 스승 목사님께서 우리 신학생들에게 옛날에 끊임없이 당부하셨던 말씀이에요. Тэгээ энэ болохоор одоо нөгөө пастрын өмнөх үеийн паструуд тий одоо багш нь үртэл үргэлж ингэ ярьдаг байсан ийм захиас байгаа. 자, 이제 여러분들에게 이제 바톤을 넘겼어요. 이제 여러분들도 좀 그렇게 했어요. Одоо та хэд маань ч гэсэндээ яаж юм гэхлээрэ үе залхамжлаад ингээд зааварлаж исэн тэр зааврыг одоо хүлээж авч байна гэсэн үг. 우리가 이건 죽을 때까지 자기를 만들어가는 훈련입니다. Тэгээ ер нь бол хүн яах ёстой вэ? Бүх хүртлээ өөрийгөө тий бүтээх ёстой. 자, 그 다음에 또 여기 어떻게 살아가느냐고 얘기하면 성령으로 기도하라고 얘기합니다. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол тий хэрхэн амьдрах юм бэ гэдгсэн чинь хэрхэн амьдрах талаар ярьсан чинь бас залбирах гэж орж ирсэн тийм ээ. 성령으로 기도할 때 성령의 감동을 경험할 수 있죠. Ариун сүнсээр залбирч ариун сүнсний үйлсийг мэднэ. 그 성령의 감동을 따라서 내가 하나님이 이렇게 살라고 하는구나. 하지만 하나님의 인도를 따라갈 수가 있는 겁니다. Тэгээ хүн ариун сүнсээр залбирч ариун сүнсний өдөртөмжийг ойлгож ээж бурхан түүнийг хааш нь өдөртөх гэж байгаа гэдгийг бас мэдэж болдог. 그럴 때 이 거짓된 사람들이 보이고 그 사람들의 그런 많은 미혹 속에서도 자기를 지킬 수가 있는 거예요. Тэндээс авах юм бол тий харин сүнсээр залбирч байгаа хүн яадаг гэхээр гурамч хүмүүсийн тэр урд хатлаханд ч гэсэндээ ордоггүй. 자, 그럼 여러분들 성령으로 기도한다고 할 때 어떻게 하면 성령으로 기도하죠? Тэгвэл сүнсээр залбирна гэж яахыг хэлж. 성령으로 어떻게 기도해요? Тэгвэл ариун сүнсээр залбирна гэхээр яаж залбирах хэлж юм бол? 자, 성령이 눈에 보이나요? Ариун сүнс харагддаг үлээ. 자, 어떻게 성령으로 기도합니까? Тэгвэл та яаж 예수스의 нэрээр залбирна. 예수스의 нэрээр, 예수 Христийн нэрээр залбирч байгаа залбир бол итгэлийн залбир. Ариун сүнсний залбир. 일단 성령을 믿고 성령으로 기도한다는 것은 기도한 이후로 예수 그리스도 이름으로 기도하면 그거는 성령으로 하는 기도로 이해하고 있습니다. 그래요. 그것도 좋은
모습인데 이 성령으로 기도한다고 하는 것은 성령께서는 우리 속에 본능적으로 하나님의 뜻이 무엇인가를 말씀을 통해서 이야기를 하십니다. Сая Камбаха хэлсэн гэсэндээ бас зөвөө тэрнээс гадна яаж ялэр чи сүнсээр залбирна гэдэг нь та залбирч явах үед яадаг ариун сүнс эзний үгүүдийг сануулж өгдөг чи эзний үгийг 그 말씀을 통해서 하나님이 어떤 길로 나를 살아가라고 하는지 하나님이 인도하시는 방향이 있어요. тэр одоо юугаар тий тэр сануулсан тэр үгээр дамжуулаад ингээ харах юм бол тий эзэн намайг хааш нь өдөртөж байгаа вэ гэдэг тийм чиглүүлгүүд ингээ харагддаг. 그게 성령으로 기도하는 첫 번째 모습입니다. Тэгэхээр тэр болохоор яж л чинь сүнсээр залбирч байгаа тий агуулга гэсэн үг. 자, 예를 든다고 하면 어떤 사람하고 교회 안에서 다투었어요. Жишээлх юм бол одоо та хэлээ жишээ авъя л та. Чуулган дээр нэг хүнтэй муулсан гэж бодъё. 근데 성경에서는 원수를 사랑하라고 그러고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. 그런 말씀이 있습니다. Тэгэнгүүт Библи дээр юу хэлээ? Чи хөршөө өөр адил хайрлаар хай гэсэн агуулга гарч ирдэг. 그럴 때 내가 성령으로 기도한다고 하는 사람은 기도할 때 그 말씀을 붙들고 그 말씀대로 순종하면서 살아야 되겠다고 결단하는 것이 성령으로 기도하는 거예요. Гэтэл яадаг л чин тэр үгийн дагуу тэгээ дуулууртайгаар залбираа гэдэг үйл дээрээ гэдэг чинь тэгээ үйл дээрээ гэдэг залбирч байгаа үед ингэ сануулж чинь тэгээ тэгэрээ гэдэг. 그런데 성령으로 기도하지 않는 건 어떻게 기도할까요? 하나님 그 예수님의 이름으로도 기도하지만 기도하면서 뭐라고 하냐면 하나님 저 사람 가다가 넘어지게 해주세요. 어디 부딪혀가지고 맞박이라도 터지게 해주십시오. 실패하게 해주십시오. 하나님 죽여주세요. 이렇게 기도하는 것은 그 성령으로 기도하는 게 아니에요. 그리고 예수님 이름으로 기도합니다. 그렇게 말하는 게 그건 성령으로 기도하는 게 아니에요. Тэг яагаад тэгэхээр нөгөө одоо хүмүүс тэгж штэ юу ягараа тэр ариун сүнсээр залбирна гэхэлэр чинь би залбирч явах үед те эзний үгийг сануулдаг, эзний эзнэрөө гэж чиглүүлдэг гэдэг. Гэтэл сайн нэг Есүсийн нэрээр залбирлаа гэж хэлсэн ч гэсэндээ тэрийг сүнстэй хамт залбирахгүй яадаг гингүүд чинь хүн өөрийнхөө махбатаар залбирхлаарэ зарим тохиолдолд залбирал дотроо те тэр хүн одоо муулаасаа гэдэг ч юм уу те явж чад унаасаа гэдэг ч юм уу ийм хүзүүлхэрл ингэ ботцсон явж байгаа тохиолдол байдаг. Тэгжсэний дараад Есүсийн нэрээр залбирч ингэ дуусгах юм бол те эсвэл залбирал нь ямар ч тийм амьгүй мөртлөө хүмүүс Есүсийн нэрээр залбирч ингэж хэлдэг шүү дээ те. Тэгэхээр тиймэрхүү байх юм бол энэ юу юм бэ? Энэ бол сүнсний залбир гэхэд хэцүү. 그 요한복음 8장 32절에 그런 말씀이 있죠. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 그런 말씀이 있습니다. Иохан 8:12 гарах юм бол өчийн үннийг мэдээч. Тэг үнэн чамайг чөлөөлнө гэсэн агуулга. 거기 진리는 성령께서 우리에게 하나님의 말씀을 순종해 나갈 때 우리에게 자유를 주신다는 뜻이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр үннийг мэд гэдэг нь юу гэсэн утга юм? Би ариун сүнсээр дамжуулаатай эзний үгийг мэдэх үед эзний үг намайг өөрөө ийм эрхчлөөдөө болгоно гэсэн утга. 또 하나님의 뜻은 바로 깨닫고 이해하고 있다고 하는 뜻이 진리입니다. За тэрнээс гадна яаж хэлэх чинь 목사님 방금 마지막 내용에다가 목사님 잠깐 뒤로 하셨을 때 목소리가 안 들렸어요. 그래요? 네. 여기는 잘 들리는데 그래요? 여기는 중간에 아니 목사님께서 방금 그래요 하실 때 좀 앞으로 앉으시잖아요. 그랬다가 네네. 방금 뒤로 앉으셨는데 목소리가 멀어져 가지고 안 들렸어요. 아, 네네네. 그래요. 자, 뭐 지금 괜찮지요? 지금? 네, 지금은 좋아요. 네네네. 조금 당겨서 해야 되겠네. 자, 그래서 여기 우리가 하나님의 이 감동으로 또 하나님의 뜻을 깨닫고 기도하는 것이 어찌 보면 성령으로 기도하는 방법입니다. 두 번째로는 Бид нэр яаж хэлэх чинь те за тэгэхээр ариун сүнсний хүслийг мэдээж те ариун сүнсээр хөтлөгдөөж залбирч те инхэн 그게 어떻게 보면 아까 제가 요절 말씀했던 요한복음 8장 32절을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 진리라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр сая Иохан 8-ын тэр 32-ыг харах юм бол те тэрэн дээр хэлж аачлан
тэр үнэнний талаарх үннийг ойлгоно гэдэг талаарх ярьж байгаа зүйл дээр бид ингээд нөгөө өнөөдрийнхөө агуулгуудыг нэгтгэхэд ингээд ойлгох юм бол илүү тодорхой болно. 자, 성령께서는 우리에게 나에 대한 하나님의 뜻, 또 교회에 대한 하나님의 뜻, 나라에 대한 하나님의 뜻을 어떻게 보면 감동을 통해서 말씀을 하세요. Ариун сүнс яадаг вэ? Залбирлаар те миний талаарх одоо Бурхны төлөвлөгөө, манай улсын талаарх те эсвэл үүдгийг миний хайртай хэн нэг хүний талаарх ч юм уу те энэ зүйлсүүдийг хүртэл ингээд сануулж надад ярилцдаг. 그래서 성령으로 기도한다고 하는 것은 단순한 기도가 아니라 나에 대한 하나님의 뜻을 발견하고 깨닫는 거예요. 하나님 안에서. Тэр ариун сүнстэй хамт залбирна гэж юу хэлж байгаа гэхэлэр чинь зүгээр нэг ингээ өгөөч тэгээч өгөөч гэдэг биш те миний талаарх эзний тэр нөгөө хүслийн миний талаарх эзний тэр одоо ойлголтуудыг гэх юм уу бид нэр яа гэсэн үг байхгүй ухаантай хэлж байгаа гэсэн үг. 교회에 대한 하나님의 뜻을 발견하고 기도하는 겁니다. Чуулганы талаарх бас Бурхны хүсэл нь юу вэ гэдэг мэддэг те. 또 이 민족에 대한 나라에 대한 몽골에 대한 하나님의 뜻을 발견하고 기도하는 거예요. За тэгээ яаж юм чинь улсын талаарх ирээдүйн талаарх те энэ бүх зүйлүүдийг бидэн гэсэн үг. 그게 성령으로 기도하는 겁니다. тэрийг болохоор ариун сүнс гэж ариун сүнсээр залбирч. 또 성령으로 기도한다고 할 때 성경을 통해 보면 선한 양심이 하나님을 찾아간다. 그런 말씀이 있어요. Тэр өөрөөр хэлбэл ариун сүнсээр залбир гэдэг нь зөв одоо зөв хандлагаар зөв мэс чанараар залбирх гэсэн үг. 선한 양심은 하나님의 말씀과 또 하나님께 비판받은 양심이 선한 양심이에요. Тэр Бурхныг бодож Бурхантай хамт үйлдэж байгаа те энэ одоо мэс чанар бол зөв мэс чанар. 그것이 어떻게 보면 성령으로 기도하는 모습이라고 할 수 있습니다. Тэр бас тийм залбирлыг те Бурхан доторх зөв сүртэй залбирлыг ариун сүнсний залбирал гэж хэлж байгаа. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 살아가면서 성령으로 기도한다고 할 때 이 세계를 발견하는 것이 참 중요한 겁니다. Тэр ариун сүнсээр одоо ариун сүнсээр залбирна гэдэг чинь ихлээр ийм чухал гэсэн үг байна. 또 성령으로 기도할 때 제가 경험적으로 한다고 하면 성령으로 기도한다고 할 때는 성령의 감동과 그 은혜 속에서 기도하라는 뜻이 담겨 있습니다. Тэр ариун сүнсээр залбирна гэдэг нь бас дахиад нэг агуулга нь юу вэ гэхэлэр чинь ариун сүнсээр залбирна гэдэг нь эзний хөдөлгөлт болон эзний одоо нэг ивэл дотор залбирна гэсэн үг. 성령의 감동이 우리에게 찾아오면 우리에게 사유하는 마음이 생기고 기쁨이 생기고 하나님의 위로가 느껴집니다. Ариун сүнсээр залбирх үед яадаг л чинь дотор ингээ те эзний тайлбарлал орж ирдэг, баяр хөөр төрдөг те ингээд сэтгэл зүрх хүртэл ингээд нэг зөв ингээд цагураал зөв болоод эхэлдэг. 어떤 상황에서도 감사할 수 있어요. Ямар ч нөхцөл байдлаас гисэн талархаж эхэлдэг. 어떤 상황에서도 남을 불쌍히 여길 수 있습니다. Тэг яавалваа нөхцөл байдал ямар ч хэсэн гэсэн бусдыг ингээд өрөвдөх ийм байдалтай болдог. 성령께서 우리에게 찾아오시면 그렇게 돼요. Тэгээс ариун сүнс биднийг хайж ирэх үед хүн тийм болдог. 그 감동을 가지고 기도하는 것이 성령으로 기도하는 거예요. Тэг тэр энэ ариун сүнсний энэ хөдөлгөөлтөн дотор залбирах те энэ хөдөлгөөлттэй хамт залбирахыг бас ариун сүнстэй хамт ариун сүнсээр залбирна гэдэг. 그 속에는 나라는 것도 없고요. 세상이라는 것도 없습니다. Тэг энд яг ийм залбирал дотор ингээд залбирах үед юу гэдгийг би гэдэг ч юм уу те одоо юу гэдгийг миний ашиг гэдэг ч юм уу дотор ингээд нэг тайван бос ч юм уу ийм байдлууд ерөөсөө байдаг. 오로지 하나님과 그 은혜만 남아 있어요. Тэгээ тэр залбирлыг сонсох юм бол те эгөөч угаач аваач гэдэг юм биш харин бурхан ба түүний нэгүүлсэл дотор ингээд те энэ агуулгал ингээд яриадтай. 성령으로 기도할 때 그런 역사가 일어납니다. Тэгэхээр ариун сүнсээр залбирна гэхэлэр чинь ийм зүйлүүд болдог гэсэн байна. 그래서 저도 그 전에 내가 어떤 분이 굉장히 많이 아팠는데 이분이 얼마 지나서 한번 가서 뵈러 갔더니
병이 다 나았다고 그러더라고요. 어떻게 해서 나왔냐고 내가 물어보니까 내가 그 경장이 아파가지고 거의 사경을 헤맸는데 내가 하나님 앞에 철저히 회개하고 하나님께 기도했는데 하나님이 내게 찾아오셔서 큰 감동을 주셨다는 거예요. 그러고 나서 병이 나았다는 거예요. Тэгээ нэгэн ийм хүн байсан юм л дээ. Нилээн нэг өвчсөн. Тэгээд пастор тэр үнэлээр сонсож байгаад дараа нь хэсэг хугацааны дараа очсон гэнэ тэр хүн дээр. Тэгээ очсон чинь нилээн хүнд өвдсөн байсан гэсэндээ өвчин нэрүүл болсон шүү дээ гэдэгсэн. Тэгээд юу болов вэ гэдгсэн чинь тэр хүн өвслэр би өвдөд ер нь зүгээр нөгөө тий одоо хадан гэрлэг очиж өгсөн байсан гэж байхгүй. Хадан гэрлэг очиж өгсөн байсан чинь байжгаад нэг удаа эзний өмнө суугаад яг ингэ тодорхойгоор үннээрээ гимшээд ингэсэн гэж юм. Тэгээ гимшээд залбираад ингэжсэн чинь эзнээс ингэ маш хөдөлгөөлт ирээд тий ингээд нэг л ингээд эзнээс ингэ хөдөлгөөлт ирсэн байхгүй. Тэр түүний юугаар хэм эзний нөлөөгөөр ингээд идэгсэн гэсэн. 성령으로 기도하면 이런 치유의 역사도 있다는 것을 제가 내가 듣게 됐지요. 또 실제로 보게 됐고. Тэгээ тэндээс харангуйч ясагд чинь үнэхээр тэр одоо пастор тэр хүн дээр очихдоо ариун сүнсээр залбирах үед ариун сүнсний хөдөлгөлт гэдэг чинь үе ингээ хүний махбодын өвчнөд хүртэл итгэждэг юм байна да гэдгийг харсан. 우리에게도 동일한 그런 역사가 있습니다. Биднэрт ч гэсэндээ бас тийм одоо юу байдаг тийм ээ. Яг одоо биднэрт ч бас ийм ижилхэн ийм бас тусгал байдаг. 성령으로 기도하면 성령의 감동과 그 기쁨이 우리 속에 살아 있어요. Тэгвэл бид нэр ингээ хавт ариун сүнсний тэр баяр хөөр бас биднэрт ингээ бас байдаг. 그래서 모든 것을 감당할 수 있는 힘을 주시는 겁니다. Тэр биднээс яхад бүх зүйлийг одоо тодорхой хийх хүчийг Бурханд өгдөг гэсэн үг. 자, 우리 잠깐 쉬었다 해야 되겠네. 제가 보니까 아이고 내 시간 안 봤네요. 자, 우리 20분까지 쉬죠. 20분까지 쉬는데 잠깐 좀 문구세영 사모님만 잠깐 남아 계시고. 그럼 뭐 쉬게 되는 거 아니에요? 네? 네. 그래서 20분 남겨놓은 거예요. 20분. 목사님 지금 12분인데? 예, 12분인데 20분까지 쉬라고 한 것은 이제 문구세영 사모님하고 잠깐 얘기하려고 그래요. 아니 그거 목사님 그럼 이 사람들한테 지금 12분인데 그 8분 동안 쉬자는 거죠? 아, 20분이 아니라 아니죠. 8분이 아니고 내가 말을 잘못했네. 15분 정도 더 쉬어야 되니까 30분에 들어오라고 그랬어요. 30분. 네. 만약에 10:30 гэхэд хэлээ. 네. 30분에 들어오시고 그다음에 문구세영 사모님 좀 잠깐 남아주세요. 목사가 들어오셨잖아요. 예, 문구세영 사모님. 거기 그 게르게게 2번 교회 그러면 이렇게 지금 두 군데 다 바르셨지요 지금? 목사 하시다는 거는 요네 게르게게 2번이죠? 2번 말씀하시는 그렇죠. 게르게 2번. 그 맨 바깥에 이렇게 미장을 말씀하신 거죠, 목사님? 그렇죠, 이제 미장. 목사 하시는 게르게게니 근데 хоёр талын хоёуланг болсон баг та. Нөгөө өнгөлцөө мөгөө. Юу яасан? Нүүрэн хэсэг, хаалганы хэсэг, хашаан доторх хэсэг хоёрыг л юу яасан? хоёр тал гэсэн үг нь тий? 네. 일단 바깥쪽하고 안쪽 이게 두 개씩 해서 두 군데 미장하셨대요. 그럼 뒤쪽에는 아직 못했죠, 뒤쪽에. 뒤쪽하고 옆에. 네, 아래는 болон нөгөө нэг одоо бүр нөгөө талыг л одоохонд хийгээгүй байгаа гэсэн үг шүү дээ, тий? хийгээгүй. 아직이요. 아직 안 했지요. 그것도 좀 해야 되는데. 하긴 тэр зүйлүүд хийж байгаа гэсэн үг тий? Ер нь бол хийж байгаа гэсэн үг л гэж нөгөө нэг хийж байгаа юм засаацсан байгаа мó? Ер нь бол нүүрэн хэсэг хажуу хэсгээ хийсэн. Тэгээд нөгөө хэсгүүд нь хийх жоохон юу юм бэлээ. Одоо баруун зүүн тал нь бол айлын хашаан дотор айгүй хэцүү юм бэлээ. Тэр бол хийж чадхааргүй. Тэр
목사님 일단 할 수 있는 데만까지만 했는데 네, 옆에 쪽들은 다 다른 사람 마땅으로 들어가서 하는 거기 때문에 네, 그걸 네. 좀 아직 못하고 있다고 합니다. 그러니까 그쪽에다 뭐 이야기를 해서 그쪽이 사실은 이제 저쪽에 큰 벽이 이제 바르지 않았던 큰 벽 쪽에 이제 쭉 이제 금이 가가지고 많이 벌어져 있거든요. 그래서 그것을 이제 에, 빨리 좀 어떻게 좀 수리를 해야 사실은 그게 더 이상 벌어지지 않거든요. 그래서 음, 그래요. 아무튼 간에 어, 그럼 목사님께서 어떻게 생각을 그러니까 저 같은 경우도 이제 하시나요? 그걸 그 이제 일단 그 옆에 있는 그 집들하고 상의를 해서 그 그렇죠 이제 마당에 가서 해야 된다고 생각을 하고 계시는지 부산 사모님께서는 네. 그 마당이라서 어떻게 할지에 대해서 좀 고민을 많이 하고 계시는 것 같은데. 그러니까 그쪽 마당에까지는 안 가고 그 사람한테 얘기하고 그쪽 벽조가 붙어 있으니까 그쪽에다 이제 쉽게 얘기해서 한국에서 삽보드라고 해가지고 삽보드를 세워서 그쪽에다 다리를 놓고 음. 올라가서 우리 이제 벽을 갖다 바르는 그런 일들을 할 거니까 그런 얘기하면 우선 뭐 다 허락해 줄 겁니다. 벽 바르는 거니까 우리 담벽을. 네네. 그거 한번 얘기 좀 한번 해보시라고 그러죠. 그쪽 벽 쪽에. Уусаарч нүг юужсан тэр одоо айд байгаа даа штэ. Айд руу та ер нь хийж үтнэ үү? Тэрийг ингээ хийчихье гэж. Үгүй тэр тал чинь их өндөр. Тэгээд одоо бидний авсан шат мат бол тэгээд нөгөө тавих боломж зайн их муу юм бэлээ. Тэгээд тэрийг бол би бол хийж чадхааргүй л байна. 음. 일단 목사님 네. 거기 네. 지금 지금 사용하고 있는 삿붓인가 삿다리 같은 거 네. 그것도 거기다 놓을 때가 아주 네. 불편해서 아닌 것 그렇죠. 이제 같아서 거기에다가 하는 묵상 방법이 있어요. 사모님께서 예. 직접적으로는 묵상한 사모님께서 네. 그쪽들은 못 하실 것 같다고 하시네요. 아, 그래요. 그러면 그걸 한번 삽보드를 좀 사다가 놔가지고 그쪽에다가 벽을 조금 만들어야 되겠어요. 벽을 만들고 그쪽에다가 사람들이 이제 오가면서 일을 할 수 있도록 그것부터 좀 만들어야 되겠네요. 그러면 그건 뭐 음흠. 제가 가면 또 해결할 수 있으니까 그때 가서 한번 보시자고요. 예, 아, 그렇게 좀 한번. 그럼 목사님께서 오셔서 하시는 걸로요? 그러니까 제가 가서 이제 그 문제를 해결할 수 있도록 그렇게 할 테니까 그러면 일단은 가서 좀 보자고요. 가서 보면 음흠. 그렇게 좀 За, 하시고. тэгэхээр ямар ч байсан пастор ирж байгаа харъя гэдэг өөрөө хараад өөрөө шийдэж та. 예. Ерөнхийдөө пастор боловсрох л үзэж байна л та. Тэгээд ямар ч ирж чад өөрөө харъя гэдэг. 그리고 졸업 비용은 좀 걱정하지 마라 그러세요. 거기 таныг 뭐 нэг юуны төлбөр шүү дээ. төлбөрийн асуудал дээр санаа зовлтгүй шүү гэнэ. 거기서 뭐 일한 것 있으니까 일한 것도 내가 좀 비용을 좀 주려고 그러니까. Тэгээд та бас хөдөлмөрлсөн тэнцэнэ ажил хийж байгаа болохоор чинь тэрний тал дээр чинь мэдээж хэрэг нэг тэд ажлыг хөлс гэж бас бодогдож байгаа. 걱정하지 말고요. 자, 그러면 인과이님도 또 받으시겠네요. 그 잉크바이러도 좀 줄 거예요. 봉사한 사람들 조금 줄 거니까 걱정하지 말고요. 자, 네. 그러면 자 잠깐 쉬었다가 우리 또 하시죠. 네. 자, 네. 또 이렇게 이 얘기네. 네. 그럼 목사님 안 내도 된다는 말씀이신가요? 목사한 사모님께서? 아니죠. 그 졸업 비용은 본인이 내되 내가 그러니까 여기에서 지금 일하는 것을 네, 어느 정도 일한 것을 내가 여기서 또 줄 겁니다. 그러니까 본인이 낼 부분은 본인이 내고 내가 줄 건 내가 주는 거예요. 그 이제 본인이 내는 돈은 그 대신에 원래는 이제 달러로 이렇게 내가 브라질에 내가 보내주기 때문에 원래는 좀 달러로 줘야 되는데 그래서 그거 이제 우리 학생들이 해야 될 부분이고 제가 주는 것은 또 내가 주는 것이고 뭐 그럼 여기서 네. 이렇게 하는 건가요? 그 $450는 네. 목사 사모님께서 내야 되는 거고. 그렇죠. 그건 저쪽 학교에다 보내야 되는 거지. 그러니까 $450는 학교 목사 사모님께서 내야 되는 거고. 네. 내가 주는 것은 내가 주는 거예요. 목사님.
그러니까 그건 낼 건 내야 된다는 뜻이죠, 그럼. 그렇죠. 내는 건 내고 내가 주는 것은 또 내가 주는 거니까 걱정하지 말라고 하는 거예요. 그래서 왜냐면 어차피 돈이 부족하면 또 내가 거기 가서 또 줄 건데 뭐 크게 뭐 걱정할 일이 없죠. 그러니까. 아니, 아무튼 목사님, 그렇게만 이런 거거든요. 몽골 사람들의 그 생각으로 하면 네, 그 졸업비용도 걱정하지 말라 하면은 네. 우리 인식으로는 아, 그럼 그 돈은 안 내도 되겠다라는 그런 바로 인식을 받거든요. 몽골 사람들은. 그게 아니죠. 뭐 걱정하지 그러니까 말라는 건 그 내가 이렇게 정확하게 일하는 내야 것을 되는 주려고 그러니까 생각하고 있기 때문에 걱정하지. 예, 목사님 그러면은 그 졸업 비용은 따로 그 비용도 따로잖아요. 그럼 이렇게 합치게 하면은 사람들이 아닐 네. 것 같아. 음, 어떤 얘기가 있죠? 왜냐하면 네, 목사님께서 목사님 입장에서는 너는 네, 내야 될 돈은 내야 할 돈은 내야 되는데 네, 그래도 나중에 누구한테 받아서라도 냈을 건데 낼 건데 그에 네. 대해서 걱정하지 말고 어차피 여기서도 나 돈 어느 정도 수고 비용을 줄 생각이 있다 이런 식으로 말씀하신 거잖아요. 그렇죠. 우리는 그 졸업 비용에다가 아무 걱정하지 말라고 하면 네. 안 해도 된다고 이해해 버리거든. 응. 그러면 안 되죠. 이건 아니 학교이기 목사님, 때문에. 그 몽골 사람들의 인식은 그렇다고요. 그래. 그렇기 때문에 예. 그래서 내야 할 돈은 내야 되고 그렇죠. 여기서도 학생들이 나름 해야 될 부분은 걱정할 학생들이. 것도 있다 이런 식으로 전달해 드릴게요. 그래요. 그렇게 해요. 네. 네네. 이사학님, одоо нэг ингэж ирсэн нэг төсөлтийн мөнгө битээ санаад битээ зовоорой гэж чинь бид нар чинь шууд ойлголтоор үгүй төлөхгүй ч болох юм байна таг ойлгочтой шүү дээ монгол хүмүүс чинь. Гэтэл тийм биш байгаа хгүй. Энэ юу гэж тэгэхээр чинь та төлөх ёстой $450 төлнө. Төлөхөөрөө төлөх ёстой. Тийм Аа, төлнө үгүйс. тий төлөхөөрөө төлөх ёстой. Тэгэнгүүтээ пастор болохоор тодорхой хэмжээний тойроор ажил хийлгэж байгаа юм чинь энэчэн нь тэгээд бас нэг ажлын хөлс гэж бас бодогдохоор байгаа шүү гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ч бол тэгээд битээ санаа зовоорой энэ ч бас ажлын хөлс бас бодогдож байгаа шүү гэнгүүт чинь Монгол хүмүүс ихэнх нь тэгвэл тэр мөнгөөр энийг төлөх гэж байгаа юм бахтаа гэж бодчихдаг шүү дээ. Бид нар манай Монгол хүмүүсийн ойлголт ийм байхгүй. Тэгээ харин тэрийг сая авлаад хэлсэн тайлбарлаж хэлсэн. Тийм болохоор угаасаа тусдаа юм бол тусдаагаар нь бодохгүй ярихгүй болохоор чинь бид нар бол монголчууд тэгээд буруу ойлгодог шүү гэдэг. Тийм. Угаасаа нэг төлбөрөө хийнэ. Яаж. За тэгвэл хөдлөө 30 хүртэл амрах юм байна да. 그럼 30분까지 쉬시는 거죠? 네네. 네. 예, 저도 예. 30분 남으래요. 네네네. 네네네. 잠깐만 수.
어, 네, 들어오세요. За хэлэл эхэлцгээе. 아, 자, 들어오시기 바랍니다. 늦게 와서 좀 출석을 못 부른 것 같은데, 뭐, 아까 게를레 들어오셨죠, 게를레? 그다음에 어윤, 네, 계십니다. 네, 어윤하고 게를레 들어오셨죠. 그리고 다른 분은 안 들어왔죠. Өөр нэмж орж ирсэн байхгүй тий. Хамзагш орж ирээгүй нөө. Өдрөө Би шөнө. нөгөө нэг интернет тасарчаад интернетээ сонгоогүй байсан юм байл. Тэгээ хоцорсон. Хоцорсон шүү. Гэрлээ нэг интернет 그 비용을 안 내가지고 네, 그걸로 해서 이렇게 긁혀서 방금 그 비용을 내고 또 들어오느라 하다가 지금 늦었다고 하시네요. 네네네. 그래요. 알겠습니다. 자, 그러면 우리 강의를 시작하죠. 아까 녹화를 일시 중지하지 않았나요? 반에요. 지금 아, 그래요? 계속 돌아가나 보니. 자, 우리 또 강의하도록 하겠습니다. 자, хэлээ эхэлцгээе. 자, 우리 21절 말씀에 보니까 또 이렇게 말씀합니다. 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키며. За 21-р ишлэгийг авсан бол тэн дээр юу гарч байгаа гэхэлэр чи Бурхны хайрын дотор гэж басан тий. 자, 이 거짓된 자들에게서 자신을 어떻게 지켜나가고 우리가 가지고 있는 진리를 세워나갈 것인가를 이렇게 말씀했지요. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр яах вэ? Тэ Бурхны хайрыг өмсөөд хуурамч хүмүүсийн хувьд ч гэсэн тий. 그러니까 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키는 방법이 뭘까요? Бид нэр ялангуяа өөрсдөө хамгаалахын тулд Бурхны хайрыг өмсөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгвэл энэ одоо хамгаалахын тулд өмсөх гэдэг нь юу гэсэн үг юм болоо? 하나님의 사랑이라고 하는 것은 예수 그리스도께서 나를 위해서 피 흘려 주신 그 구속의 은혜, 그 구속의 은혜를 붙들고 살아가는 것을 이야기합니다. Тэр хайрыг өмснө гэдэг нь юу гэлж хэлээ чинь. Есүс миний төлөө цасаа орсгосон залмай дээ тий. Тэгвэл тэр итгэлээс зуурна гэсэн үг. Зуурч амьдрах хэлж гэсэн. 자신을 지킨다고 하는 것은 그 하나님의 은혜를 가지고 내가 받은 그 은혜를 가지고 말씀을 순종하고 또 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 순종의 삶을 살아가는 것이 자기를 지키는 거예요. Өөрийгөө хамгаална гэдэг нь юу гэлж хэлээ чинь. Тэр хайраас одоо хайрын дотор тий өршөө өөрийн адил хайрлаарай гэж хэлсэн тий. Тэр хайр чинь тий. Тэгэхээр тийм одоо энэ хайрын дотор энэ хайрын дагуу одоо амьдрах гэсэн үг. 내가 받은 하나님의 은혜가 있는데 그 은혜를 가지고 사랑을 베풀고 그 은혜를 나누는 것이 자기를 지키는 방법이라는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол би авсан тэр одоо нэгүүлсэл байна тий. Тэр нэгүүлсэл дотор бусдыгаа сүлээж авах. Тэр нэгүүлсэл дотор тий би бинтэйгээ харилцах. Энэ нь өөрөө хайрыг сахижхаа хэлбэр байна. 물론 하나님의 사랑 안에서 자신을 지킨다고 할 때 하나님 우리에게 당부하신 그 말씀을 때로는 타협하거나 양보하지 않는다고 하는 뜻도 담겨 있습니다. 말씀을 양보하지 않는다는 그렇지. 하나님 우리에게 당부하신 그 말씀을 양보하거나 타협하지 않는 거예요. 근데 мэдээж хэрэг бид нэр одоо тэр хайрын дотор байна гэдэг бүх зүйлийг за хайр гэдэг ахгүй тэр харин яг үгээр хайрын дотор байна гэдэг агуулганы нэг хэсэг нь болохоор чинь эзний үгнээс тий бас эзний үгийг ч гэсэндээ бид нэр хэрэгсэхгүй байлгаж болохгүй гэсэн утга орж ирж байгаа. 요즘은 하도 유혹이 많지 않습니까? 많은 유혹이 있는데 그 유혹 안에서 말씀을 양보하고 나아가는 사람들을 많이 봅니다. Тэгээ ялангуяа тэр бас нэг үгнээс одоо бид нэр үгнээс татгалзаж болохгүй гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэхэлэр чинь зарим хүмүүс тэгдэг
За энэ удаатаа үгээ уншихаа болчихдоо гэдэг ч юм уу. За энэ удаатаа ер нь одоо завгүй гэдэг шалтгаан дотор тийм зарим тохиолдолд эсний үгнээс цагаа хасах гэдэг тийм. 우리는 결코 그렇지 않도록 해야 됩니다. Бид нар харин яастай тийхгүйгээр тийхгүй байх хэрэгтэй шүү. 그것이 자신을 지키는 방법이에요. Энэ нэг талаараа хэлж чинь одоо би өөрийгөө хамгаалж байгаа энэ хэрэг байна. 자기를 지키는 사람은 거짓된 사람들을 분별할 수 있고 그 거짓된 사람들과 싸워 이길 수가 있습니다. Тэгээ өөрийгөө одоо өөрийгөө анхаарч байгаа, өөрийгөө захирч байгаа нэгэн бол яах вэ? Өөрийгөө чаварна. Тэгээ за тэр үнэн тал зогсож чадахгүй байгаа ч гэсэндээ те ахтан байгаа тэр ахт үгэж гэсэндээ бас ингээ ахтуудад ч туслах боломжтой. 자, 어디까지 우리가 그렇게 자기를 지켜나가면서 살아가야 될 것인가? 여기 영생에 이르도록 주 예수 그리스도의 긍휼을 기다리라 이렇게 말씀을 할 때 우리의 시간이 어디까지 자기를 지켜야 되는지를 말씀하고 있죠. За тэгээд тэр 21 дээр харах юм бол те бид нар тэгвэл энэ тэ өөрсдөө хизээ хүртэл хамгаалах хэрэгтэй болоо. Тэгээ өөрсдөө төлөө хизээ хүртэл ингээд нөгөө сэргийг ингэж байх хэрэгтэй болоо гэсэн чинь 21 дээр ишлэл дээр байсан. Мөнх аминд аваач хүртэл гэж гарч байгаа тийм. 자, 우리가 영생에 이르도록이라는 말은 우리가 천국 갈 때까지 그런 뜻입니다. Өөрөөр хэлбэл мөнх амийг хүртэл гэдэг чинь нэг талаараа Тэнгэрийн хаанчил, Бурхны хаанчил орох хүртэл гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. 또 우리 주 예수의 긍휼을 기다리라고 할 때 어찌 보면 반드시 하나님이 이 거짓된 자들을 심판하시고 하나님이 진리가 승리하도록 역사하신다고 하는 것을 전제로 말씀하는 거예요. Дараад нас өршөөлийг хүлээн гэсэн. Тэр өршөөлийг хүлээн гэдэг нь ямар утгатай вэ? Тэгэхээр одоо тэр бид нэр эзнийг хүлээн гэж байгаа тийм. Тэгэхээр эзнийг хүлээх шалтгааны юу гэхээр эзэн заавал одоо тэр зөвхт босыг тийм шийтгэлгүй авахгүй гэсэн. Тэгэхээр тэр цаг үе заавал ирнэ гэдгийг биднэрт сануулж байгаа. 우리 각자에게 주신 시간들, 각자에게 주신 그 시간들 속에서 어찌 보면 하나님이 준비하신 시간이 있습니다. 분명히. Бидний хүн болгонд эзэн өөр гэсэн цаг хугацааг өгдөг. Тэгээ тэр өөр биднэрт өгөгдсөн цаг болгон маань бас яг хөглөж чинь өөр гэсэн одоо тэг утга учиртай. 그래서 그리스도의 긍휼을 기다리는 시간은 때로는 하나님의 응답이 찾아오고 하나님의 권고가 찾아오고 하나님의 도우심이 찾아오는 시간이라고도 볼 수 있습니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нэр тэр хүлээч хоорондор яадаг гэхээр эзний тэр төлөвлөгөөт цаг, эзний тавуулсан тэр цаг нь биднэр лөө ирдэг. 그래서 때로는 최종적인 면에서는 예수 그리스도의 재림의 시간이 어찌 보면 긍휼을 기다리는 최종 클라이막스라고 생각할 수 있겠죠. Өөрөөр хэлэх юм бол тэн дээр харах юм бол те нэгүсэлцийг хүлээх тэр одоо хамгийн те бидний одоо биднийг ийм сорьсон хүлээлгсэн ийм цаг хугацаагаас өнгөрнө. 그러니까 각자에게는 어떻게 보면 각자에게 주신 시간은 이 땅에서 천국 갈 때까지 영생에 이르도록 그 시간까지 우리가 자기를 지켜나가야 된다는 것을 명심해야 됩니다. Бид нэр хизээ хүртэл өөрсдөө тэгвэл захих өөрсдөө хамгаалах гэхээр хүн болгоны цаг хугацаа нь өөр харин тэр хүн болгон өөрөөсдийнхөө өгөгдсөн цаг хугацаа дуустал нь бид нэр өөрсдөө хамгаалах хэрэгтэй гэсэн. 예전에 우리 세르갱만달 교회에서 이 교회 이제 우리 신학교 할 때 많은 학생들이 있었는데 그 학생들 가운데서 거기 다르항에는 구원파 교회가 있습니다. 구원파가 이렇게 인도하는 교회가 있는데 그 교회에서 한국으로 보내준다고 하니까 거기 그 교회 나가가지고 한국 왔다 갔다고 얘기하더라고요. 내가 그래서 그 소리를 듣고 참 깜짝 놀랐습니다. Тэгээ урд нь нэг ийм түүх болсон юм байна л да. Сэргэн мандал гэж чуулган байсан. Тэгээ сэргэн мандал гэж чуулган одоо явдаг байсан хүмүүс урд нь дарахны нэг тийм авралын зар юм уу? Авралын зар гэдэг ийм чуулганд одоо нэг
энэ цуглаанд явах юм бол Солонгос руу явуул гинэ гэсэн ийм одоо сураг сонсоод тэгээд олон хүмүүс тийш нэ явж исэн гинэ Солонгос руу явуулна гэж байна гэдэг. 네, 좀 깜짝 놀랐어요. 아니, 그렇게 분별력이 없고 어쩌면 자기를 지키지 않은 거지요. Тэр хүмүүс олуулангийн явахт нь гайхсан гинэ. Гэхдээ энэ өөр ингэсэн цензур байдаг юм бах та гэж бодож ирсэн. 한국에 수없이 많은 이단들이 있는데 그 이단들이 돈을 준다든지 뭐 아파트를 사준다든지 교회를 지어준다든지 뭐 자동차를 사준다고 할 때 거기에 넘어가면 안 됩니다. 절대로. Тэгээд чуулган дээр ч тэгээд янз бүрийн ингэ зүйлүүд ярьдаг. Тэгээд хүмүүсийн яг хэрэгцээ, амин хэрэгцээ, жишээлбэл гэдгийг газар өгнө, байр өгнө, жишээл машин өгнө ч гэдэг юм арайч тэггүй л байна. Гэтэл тиймэрхүү зүйлсүүдийг хүртэл хүмүүсийн амин хэрэгцээгүүр хүртэл ингэ нөө тий. 그건 어떻게 보면 거짓된 자를 용납하는 거기 때문에 그 실패의 지름길이에요. 조심해야 됩니다. Ингээ хуурамч байдал тэр юм юу байдаг гэсэн үг. Товч замыг заах гэдэг хүмүүс их байдаг. 또 22절 말씀에는 세 번째로 자, 우리가 어떻게 이 거짓된 자들 앞에서 자기를 지켜나갈 거냐. 어떤 의심하는 자들을 긍휼히 여기라. 22절에 그렇게 말씀하셨어요. За 22 дугаар ишлэгийг харах юм бол юу гэсэн бэ? Гэсэн чи эргэлзээстэд өршөөнгүй бай гэж чинь. 이 말씀은 자, 어떤 의심하는 자들은 어쩌면 아직 진리를 깨닫지 못한 연약한 성도들을 가리킨다고 볼 수 있겠죠. Эргэлзээсэд гэж чиний хэлж байгаа юм. Тэр чинь одоо тодорхой хэмжээгээр одоохондоо үнэнийг ойлгоогүй тийм нэг талаараа итгэлээрээ сул дорой ахан дүүс гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. 그들을 멸시하거나 무시하지 말라는 겁니다. тэднийг яагаад гэсэн бэ? Үл тоогоод ч юм уу тэднийг ингээд нэг доош нэгэд ч юм уу тэгэрээгүй тэгэр гэсэн. 아직 자라나지 않았는데 아유 바보 같으니라고 그것도 모르느냐고 이렇게 말하면 곤란해요. Тэгээ одоохондоо нөгөө нэг арай өсөг байгаа жишээл өсөг байгаа жинхэнэ ахааг те ургаач босооч ингэж болохгүй те тэр шиг бид нэр хүмүүс ихсэн те стен нэрээ ийм тийм ингэдэг мэдэхгүй тэгж мэдэхгүй гэдэг ингэж болохгүй. 그 진실된 성도의 이 마음과 그 자세는 또 사명에 대해서 어떻게 보면 당부했다고 볼 수 있는 말씀입니다. Заах юм бол жинхэнэ тэр итгэвч хүний одоо үүрэг тий үүрэг нь юу гэх юм бэ? Тэгэхээр 특별히 이 어떤 의심하는 자들은 이 거짓된 이 영주주의 이단자들에게 미혹을 받았지만 아직 완전히 넘어가지는 않는 사람이에요. 완전히 넘어가지 않는 갈팡질팡하는 그런 사람들이라고 볼 수 있겠죠. эргэлзэх гэдэг үгэн дотор чинь бас хэдлээ харах юм бол тий бүр нэг буруу дагаа явцсан гэсэн үг биш шүү дээ тийм ээ. За алийг ингээд баруун алийг сонгох вэ гэдгийг мэдэхгүй тий одоо нэг хоёр салаа замын гол зогсчих юм шиг ийм байдалтай байгаа хүн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. 자, 이런 사람들을 버리거나 또 이 사람들을 포기하지 말라는 뜻이 담겨 있습니다. Өөрөөр хэлбэл тэгэнгүүт энэ дээр юу гэж хэлэх чинь тиймхүү хүмүүсийг та битгий орохорой тий тиймхүү хүмүүсийг битгий ингээд одоо юу гэдэг үлдээгээрэй гэсэн утгаас явж байгаа. 여러분들의 교우 가운데 이 이단들에게 빠졌지만 또 거짓된 사람들에게 미혹을 받았지만 아직 연약한 사람들이 있을 때 그런 사람들을 포기하지 말고 그런 사람들을 잘 권면해서 인도하라는 메시지라고 할 수 있습니다. Нэг талаараа тий харах юм бол бид нэр магадгүй тий бидний өөрсдийн бодлоор ч юм уу ерөнхийдөө биднийг харахад нэг сул дорой тий ямар нэг юутэй ийм хүмүүс аяндаа эргэн тойрон байгаа гэхдээ тийм хүмүүсийг бид нэр алар эндрээрээ гэсэн тий. 그래서 약한 자들을 그 가운데서 건져내는 것이 어찌 보면 참 성도의 사명이고 또 자기를 지키는 모습이라고 할 수 있습니다. Нэг талаараа харах юм бол энэ чинь юу вэ? Танд одоо тэр хүний сул тал харагдаад ч юм уу те ингэж байгаа гэвэл та магадгүй тэр хүний төлөөх үүрэг танд өгөгдсөн байж болох юм. Тэр хүнийг хүчрхүүжүүлж цааш нь бүр төлөхгүй тулд те буцаагаа төлөөж авах юм үүрэг өгөгдсөн байх байж болох юм.
심지어 여기 23절에는 또 어떤 자를 불에서 끌어내어 구원하라고 이렇게 말합니다. Тэгээд бүр цаашаа хэдлээ хараа л да. 23 дээр харах юм бол яг гэсэн бэ. Галаас зарим хүмүүс галаас ингээ галт орсон ч бүр явж байгаа. Тийм хүмүүсийг бол тадныг татаж гаргаад авраарай гэж хэлж. 이 말씀을 어떻게 보면 좀 더 강한 사명을 부여하는 메시지라고 볼 수 있겠죠. Энэ одоо магадгүй те. Энэ одоо үүрэг гэх юм бол арай илүү жоохон юутай. Арай илүү жоохон үйлдэл шаардсан те. Жоохон тийм зориулалт шаардах ийм үүрэг байх. 불구덩이 속에 들어가 있는 사람을 그 가운데서 건져내라는 뜻입니다. Аль тэдний тэр одоо гал дотор байгаа хүмүүсийг яа гэсэн бэ? Тэднээс нь татаж гарга гэсэн тийм ээ. 특별히 여기 불은 그 이단들의 거짓된 가르침이 불이라고 할 수 있겠죠. Тэр шууд утгаараа тэр буруу хүмүүсийн те буруу хүмүүсийг таалж байгаа тэр удирдлагууд тэр буруу урсгалуудын эсвэл зөв биш хүмүүсийн тэр зааврууд өгөх талаараа бид нэр хаал гэж харж болно. 제가 지혜롭게 여러분들에게 권면을 한번 하면 몽골에도 지금 이단들이 너무 많아졌기 때문에 거짓된 사람들이 너무 많을 때 여러분들이 혼자 가서 그 사람들을 불에서 끄집어내기 어려우면 두 사람, 세 사람이 연합을 해서 그런 사람들을 건져내야 됩니다. Бид нар магадгүй одоо юу гэдэг те библийн дагуу ярих юм бол нэг хүн ганцаар очиод барахгүй гэвэл те ах дүүсээс сэрүүлэхдээ хэцүү гэвэл хоёулаа гуруулаа ч гэсэн ингээ бас хамтраад явж болно шүү дээ тийм ээ. 혼자 짐을 지는 것이 무거울 때 둘이 지면 좀 더 가볍잖아요. 셋이 지면 더 가볍죠. Альва зүйл дээр тэгж хэлдэг хүн ганцаараа үйлдэх юм бол бэрхвэж болно. Хоёулаа үйлдэхэд ачаа жоохон хөнгөрнө. Харин гуруулаа үйлдэх юм бол гүүр илүү сайхан тий. Бүх зүйлийг гэлсэх боломжтой. 그렇게 해서 이 불 가운데 들어간 어찌 보면 완전히 이단에게 붙잡혀서 헤어나올 수 없는 그러한 사람들도 건져내라는 메시지를 통해서 참 어떻게 보면 유다는 성도의 가치를 참으로 귀하고 존귀하게 보는 사람이라고 하는 것을 알 수 있습니다. Эндээс харах юм бол Юдагийн хувьд бол тий итгэгч хүн гэдэг ямар их тийм үн цэнтэй нандин гэж харж байгааг эндээс харж болно. Магадгүй толгой нэргээд тий буруу юм дагаад эсвэл буруу бодолтой автаад холдож байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүд тийм хүмүүсийг яах гэвэл очиод тэднийг авар гэж байхгүй тэгэхээр эндээс нэтлээ Юдагийн сэтгэлийг гэсэн ингэж сурч болохоор 그런가 하면 또 어떤 자를 그 육체로 더럽힌 옷까지도 미워하되 두려움으로 궁일이 여기라고도 말합니다. За тэгэнгүүтээ цааш нь харах юм бол 23 дээр үсгэлэр чинь заримынх нь мах бодоор буцарлагдсан хувцсыг нь хүртэл жигшвч эмээнгүйгээр тэднийг өрөвдөө гэсэн. 자, 이 사람들은 정말 이제 이단에 풍덩 빠져서 육체의 정욕대로 또 쾌락주의로 또 방탕주의로 나가는 그런 사람들입니다. Нэг талаараа тэг харах юм бол одоо махуудынхаа дагуу явж байгаад тэг одоо юу гэх юм бүх төрлийг завхаарл байна уу тэр одоо юуны завхрал замхрал тэр худлахуур бүр бүтэнд ингэж живцэн тэг тэрнгээр бүр бохирдсон гэсэн үг байна. 미워하되라는 말은 용납하지 말라는 거예요. 그 사람들을 인도한다고 하면서 그들의 죄까지 용납하는 것은 아닙니다. Тэгэхээр тэднийг явахлаар чинь хүмүүсийг өрөвдөж гэнэ гэдэг гмийг нь өрөвдөд чинь хүлэн зөвшөөрөх гэсэн үг ерөөсөө биш. 자, 두려움으로 궁일이 여기라고 하는 것은 그가 하나님의 심판을 받아서 망하게 되기 때문에 두려운 거예요. 그러나 그러한 영혼들도 하나님이 건져달라고 그들을 포기하지 말고 인도하라는 뜻이 담겨 있습니다. Өөрөөр хэлбэл тэгсээ одоо тэг эмээлттэй гэдэг нь болохоор шин эцэн тэднэр дээр эзний шийтгэл заавал ирнэ. Тэгэхээр тэрнээс ч гэсэндээ бид нар бодохдоо эмээх хэрэгтэйгээс гадна эмээлээгээд тэднийг явуулсан бэлэр орхиж болохгүй бас өрөвдөх хэрэгтэй гэж. 사도 요한은 성경에서 보면 사도 요한은 거짓된 자들에게서 떠나라는 말을 하지만 이 유다는 거짓된 자들에게서 건져내라고 얘기합니다. Илч яахан болохоор илч яахан юу гэжсэн хуурамч хүмүүсээс болгоомжл буюу зүхтаа гэж хэлсэн.
Харин юудаа болохоор яаж хэлэх чинь гурамч хүмүүс дотроос ах дүүсийг татаж гарах гэж байна тийм. 어떤 게 맞는 말일까요? Тэгвэл аль нь зөв гэж бодож байна? 어떤 게 맞는 말이에요? 거짓된 자들에게서 떠나는 게 맞는 말인가? 내버려 죽든 말든지. 아니면 거짓된 자들에게서 그들을 긍휼히 여기고 그들의 죄를 용납하지 않지만 건져내는 것이 맞는 것인가? 여러분들의 생각은 좀 어떠신가요? Хаана л үгүй хүмүүсийг тэр хүмүүсээс боловсруулж бид зайгаа барих нь дээр юм уу? Эсвэл хүмүүсийг татаж гаргах өрөвдөө тэд татаж гаргах нь дээр юм болов? 자, 어떻게 해야 되겠어요? 떠나야 되겠어요? 아니면 그 가운데 있는 사람들을 건져내야 되겠습니까? 저는 성경에 나와 있는 것을 보니까 두 가지를 같이 해야 된다고 보는 사람이에요. 성경에 있는 대로. Зарим хүмүүс өгдөглөөр Библиэлд байгаачлан алилтыг хийх хэрэгтэй гэдэг хүмүүс байдаг. 자, 어떤 경우에서는 우리가 떠나는 것이 남겨져 있는 교회, 성도들을 지키는 또 다른 방법일 수 있습니다. 또 자기를 지키는 또 다른 방법일 수 있어요. Зарим нэг тохиолдолд яг хөглөж чинь орхихон те бид нэр өөрсдийгөө эсвэл чуулганыг хамгаалахад нэг арга байж болно. 그러나 예수님의 마음을 가지고 들여다본다고 하면 결코 이 미혹을 받아서 죄 가운데 허덕이는 망하기로 작정되어 있는 그런 또 다른 약한 사람들을 보고 떠나지 않고 그들을 건져내는 것도 하나님의 뜻입니다. Бас нөгөө талаар харах юм бол те эзний сэтгэлийг харахад чинь тэр дунд аль хэдийн нэг өөрсдийн эзний сэтгэлийг харах юм бол те бас тэр хүмүүсийг бид нэр өрөвдөөд татаж гаргах тэр те бас ажиллах хэрэгтэй ч гэсэн юм хүмүүс бас байгаа. 자, 우리가 이러한 부분들을 유다는 그러한 사람들을 건져내라고 하는 거니까 우리가 이 말씀도 잘 귀담아서 듣는 것이 어찌 보면 거짓된 사람들에게서 교회를 지키고 또 자기를 지키고 건져내는 사명을 감당하는 모습이라고 할 수 있겠습니다. Харах юм бол те юудаа болохоор үүссэн бэ? Тэр хүмүүсийг татаж гаргах гэсэн те өрөв татаж гаргах гэсэн. Тэгэхээр бид нэр аль ч нөхцөл байдалд байсан гэсэн өөрсдийн байр суурь, миний үүрэг те тэр бүх зүйлүүдийг бас ингээд нөгөө бодох хэрэгтэй. Бодоод үйлдэх хэрэгтэй. 자, 이제 24절 25절에는 유다가 마지막으로 성도들에게 축복하는 내용이 기록이 되어 있습니다. За 24 25 дээр харах юм бол Юда итгэж нарыг ерөөжөнтэй сүлгэн. 자, 능히 너희를 보호하사 거침이 없게 하시고 이렇게 하나님께 기도해요. За залбирлын харах юм бол үсэн бэ? Залбирлыг харах юм бол бүдрэхээс нь хамгаалаарай гэсэн тийм. Та нарыг бүдрэхээс хамгаалж өөрийнхөө алдрын оршихуйд үлэмжийн баяр хүртээгөр гэдэг нь цааш үргэлжилж байгаа. 자, 어떻게 보면 영주주의 이단들, 이 거짓된 자들에게 노출돼 가지고 성도들이 미혹을 받고 있는데 그들에게 희망을 선포한다고 볼 수 있습니다. Өөрөөр хэлбэл бүдрэхээс хамгаалж хамгийн түрүүнд залбирж байгаа нь яаж гэхэлэр чинь тэр итгэгч нарт тийм ээ эзэн бурхан тэднийг хамгаална гэсэн бас юм найдвар бас өгч байна. 그 희망은 하나님의 보호예요. Бурхан тэднийг хамгаална гэсэн тийм. 어찌 보면 하나님께서 떠나지 않고 끝까지 함께 하시고 지켜준다는 뜻이죠. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан тэднээс холдохгүй тэднэртэй хамт байна тэднийг хамгаална гэсэн. 오늘 우리 자신도 이렇게 미혹하는 세상 가운데서 살아가고 있는 것은 하나님의 어떤 보호하심과 도우심의 결과라는 것을 기억해야 됩니다. Өнөөдөр ч гэсэндээ бид нэр ингээд нөгөө эзний өмнө зогсож байгаа нь эзний өмнө ингээд сууж байгаа нь өөрсдийн сайн гэхээс илүүгээр бурхан намайг биднийг хамгаалж байгаа учраас л ингэж байгаа юм. 아멘. 여기 거침이 없게 하신다라는 말씀이 있는데 거침이 없다는 것은 하나님이 우리를 보호하실 때 끝까지 포기하지 않고 단호히 지켜주신다고 하는 뜻이 담겨 있습니다. 목사님 14절 말씀이죠? 24절 말씀이죠. 24절. 24절 말씀. 네네. Тэгээд эн дээр бас
өө сэвгүүгээр зогсож чадна гэсэн тий бурхан бидний нэг талаараа өө сэвгүүгээр зогсож чадна гэдэг нь эзэн биднийг хамгаална гэсэн утга дахиад орж ирж 근데 거침이 없다고 하는 것은 하나님 우리를 보호하시는 일에 있어서 하나님은 포기하지 않고 적극적으로 나서서 우리를 지켜주신다고 하는 뜻입니다. өөрөөр хэлэх юм бол бурхан тий биднийг одоо зогсолтгүйгээр амралтгүйгээр хамгаална гэдэг хэлж. 너희로 그 영광 앞에 흠이 없이 기쁨으로 서게 하시리니 하나님께서는 우리가 언젠가 하나님 앞에 설 때 흠이 없는 모습으로 기쁨이라고 하는 것은 이 거짓된 자들에게서 승리한 승리의 열매로 서게 하실 것을 바라본다는 거예요. Тэгээд юу гэсэн бэ? Бид нарыг одоо эзний оршин үлэмж баяр хөөртэйгээр гэсэн тий үлэмж баяр хөөртэй байлгана гэсэн утганы ямар утга хэлж чинь эзэн дотор ялалтыг байгуулдаг гэсэн утга орж ирж. ялалтыг байгуулж баяр хөөртэйгээр гэсэн. 저도 여러분들이 끝까지 이렇게 우리 화탑의 신학교를 통해서 우리가 진리를 바로 세워나가고 언젠가 하나님 앞에서 내가 진리 안에서 잘 만들어졌습니다. 이렇게 열매를 맺었습니다. 라고 고백할 수 있기를 나는 소망합니다. Биднес гэсэндээ одоо Монголд байгаа фотофи сургуулийнхан тий дараад нь эзний эзний очиод гिचлэхтэй тийм ээ. Эзэн та энэ сургуулиар дамжуулаад бид нэр ингэж хамгаалсан шүү дээ гэж ингэж талархаасаа гэдгийг 그래서 ингэж 제가 бодож 지금 몽골에 거의 지금 신학교 한 20년 가까이 하고 있는데 지금까지 신학교 하면서 많은 학생들을 위해서 지금도 기도하고 있습니다. 그래서. бид нэр одоо ч гэсэндээ одоо Монголд сайн мэдээний хичээл сургуульд ороод 20 орчим жил болж байгаа. Тэгээ одоо ч гэсэндээ бас тий эзэн өөрийн хүмүүсийг илгээж өгөөд тэр хүмүүс бид нэр үйлчлэхийн төлөө залбирч байна. 그러니까 한 15년, 신학교는 한 15년 정도 한 것 같은데요. 근데 계속해서 지금까지 기도하면서 그 과거에 많은 학생들을 추억하고 있죠. 기억하고 있죠. Тэгээ өмнөх одоо бас нэг 15 жилийн турш Библи заасан, тэгээ заалгасан тэр сурагчдаа ч гэсэндээ бас одоо ингэ боддог, тэдний төлөө залбирдаг. 자, 우리 구주 홀로 하나이신 하나님께 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영광과 위엄과 권력과 권세가 영원전부터 이제와 영원토록 있을지어다. 아멘. Амен. За тэгэхээр юу гэсэн бэ? Бидний аврагч болох цор ганц Бурхан тэгээ бидний эзэн Иесус Христээр алдар суу, сүр жавхлан, сүр хүч, эрх мэдэл нь бүх цагаас өмнө эдүгэ болоод мөнхөд байх болтугай. Амен. 자, 모든 영광을 어찌 보면 하나님께 돌리는 그 메시지로 유다는 마치는데요. 결과적으로 우리가 이 거짓된 자들에게서 자기를 지켜나가면 모든 영광을 하나님께 돌릴 수 있습니다. Бид нар энэ дээр харах юм бол те Юда эцсийн дүндээ эцсийн яжлагч бүх алдрыг бурхан дургуй те ингэ залбирч байгаа. Тэгээ бид ч гэсэндээ бидний амьдарч байгаа цаг хугацаа яг энэ өнгөрүүлж байгаа энэ үе те эцсийн дүндээ те эзэн бас алдрыг өвдөрдөөд ингэ өлгөх нэгэн ийм одоо урсгал байх болно. 특별히 영광과 위엄과 권력과 권세라고 하는 것은 뭐냐면 하나님이 능히 예수 그리스도를 믿는 사람들은 이 거짓된 사람들과 싸워 이길 수 있는 능력을 허락하셨다는 뜻이에요. За энэ дээр харах юм бол гэсэн тийм ээ алдар суу, сүр жавхлан, хүч чадал, эрх мэдэл гэж гарч ирж байгаа. Эдгээр нь зүйлэнд юу вэ гэхээр эзэн өөрийнхөө хүмүүст те зөвийг ялах нь эдгээрийг өгдөг гэж боддог. 자, 여기 요한일서 5장 4절로 5절 우리 여기 읽어보고 이제 마치도록 하죠. 요한일서 5장 4절로 5절. Та 함께 읽어본가요, 목사님? 네네네. За бүгдээр хэдүүлээ одоо шүү дээ. Нэгдүгээр 요한 1서 5장이죠. нэгдүгээр Иохан 5-ын 5장 4절로 5절. нэгдүгээр Иохан 5-ын 3-аас 5 дугаар ишлэгийг хамт уншийе. 여기 한번 읽어보세요. За манайхан олсон хамтдаа уншийе хэдүүлээ. За 3-ийн түүний тушаалуудыг сахих нь биднийг хайрлах сахих нь Бурхныг хайрлах явдал юм аа.
Түүний тушаалууд хүнд дарамт биш. Тиймээс Бурханаар төрсөн бүхэн ертөнцийг ялдаг бөгөөд ертөнцийг ялсан ялалт нь бидний итгэл болой. Бидний итгэл болой. Есүс бол Бурханы хүү гэж итгэдэг хүнээс өөр хэн ертөнцийг ялагч билээ. 아멘. 아멘. 우리가 예수 그리스도로 말미암아 힘을 얻었으니까 거짓된 자들에게서 끝까지 자기를 지키고 또 교회를 지키고 약한 사람도 건져내는 우리가 돼야 되겠습니다. Бид нэр эзэн Есүс Христээр хүч олсон хүмүүс байгаа даа тий. Тэр Христээр хүчийг авсан бид нар тий энэ цаг үед ч гэсэндээ тий бидний эргэн тойронд байгаа бидний ах дүүс, итгэлийн ах дүүсүүдийг өрөвдөн тий галаас гаргадаг, тий эцсийн өндөө ялалтыг байгуулдаг ийм хүмүүс болцгоё. Амен. 자, 우리가 여기까지 하도록 하겠습니다. За хэдлийн үргээ дуусгая тийм ээ. 오늘 여기 유다서는 끝났고요. 다음부터는 또 이제 지금 요한계시록 누가 강의하는 사람 없지요. 제가 요한계시록을 시작하도록 그렇게 하겠습니다. Нэгэл өнөөдрөөр ингээд Юда ном дуусж байгаа. Тэгээ дараагийн хичээл дээрээс болохоор илчлэлт номуудыг үзье гэж байна. Та илчлэлтийг үзчихсэн хүн байгаа юу? Одоо хичээлээс за хангастр илчлэлтийг үзэж явах нэ. 자, 그렇게 하고요. 제가 하나 광고하면 제가 그 몽골에 가는 시간이 6월 1일 날 원래 첫째 주간에 가려고 그랬는데 여기 그 사정이 생겨가지고 6월 1일 날 가기가 어려워서 6월 8일 날 몽골에 갑니다. Тэр одоо нөгөө нэг пастор болохоор юу тэгнэ 6 сарын 1-нд очно гэжсэн чинь болоод нэг ажил гараад 6 сарын 8-нд ирнэ гинэ. 그래서 6월 8일 날 가게 되면 한 점심때 한 1시 정도 좀 도착할 것 같은데요. 그렇게 도착해서 이제 졸업 준비를 좀 하고 그래야 될 것 같아요. 6 сарын 8-ны өдөр хэрд очно гэсэн үг. Тэгэхээр өдөр хэрд очичоод нөгөө нэг бэлтгэлүүдэд ханганаа гэсэн үг. 그래서 이제 졸업하시는 분들은 6월 8일 날 미리 이제 저를 다 울란바토르에서 저를 좀 만나야 됩니다. 전체적으로 오후에. хүмүүс тийм ийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэд нар маань 6 сарын 8-ны хоолойгоор пастор ирнэ гэж амчин. Тэр одоо пастор нисгэс ирэхдээ хэдүүлээ очсон байж байгаа тийч уулзах нэ гэж байна. 그 졸업 준비도 해야 되니까요. 그래서 만만하시고. Би одоо төсөх бэлтгэлж хийх хэрэгтэй юм чинь тийм. 네. 오늘 여기까지 좀 하고요. 그러면 우리 그 오늘은 오가나 사모님이 기도 한번 하시죠. 네. 네. За өнөөдөр би залбираад дуусгая. 네. Туйлын ариун их эзэн танд талархлыг өргөе. Иесус Христэд итгэлийн энэ бамбайгаар та биднийг дагуулж энэ амьдралд энэ богинохон энэ мөчлөг донд биднийг өөртөө хэрэглэхийн төлөө биднийг хамгаалж биднийг бас зурж чагийн төлөө танд талархал өргөе. Өө эзэн бид зогсож байгаа нь та байгаа учраас зогсож байна. Бид энийг ухаан эрүүл ухаантай байж таны хүслийн дагуу таны үгэнд дуулууртайгаар танд нандинаар хэрэглэгдсэн ийм цаг үе байх болтугай. Та бидний өдөрт болтугай. Иесус Христийн нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 아멘. 자, 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다, 목사님. 네. 목사님, 저는 다음 주 네. 5월 18일인가 17일인가 17일 저녁에 티켓을 구할 수 있으면 17일 날 저녁에 한국으로 갈 거예요. 그러면 한국에 오시면 어디 있을 거예요? 네? 한국에 오시면 어디로 갈 거냐? 뭐 일단은 제가 글쎄요. 그러니까 거기 어디로 가냐면 거기 뭐 수원에 있는 동생 집으로 가는 건 아니죠? 일단 동생 집으로 갈 건지 네. 하여튼 가야 되니까. 아니면은 저기 우리 뭐 교회로 와서 있어도 되고요.
아, 그래요? 예, 예. 목사님, 그러면은 네. 제가 이따가 연락드리도록 할게요. 네네네. 예, 고맙습니다. 아, 그러면 오실 때 혼자 오는 거예요? 네, 저 출장으로 가는 거라서 아하, 거기 네, 가서 여러 가지 좀 볼 네네. 일이 있어서 네네네. 이번에 갈 때도 사위분도 꼭 만나가지고 그렇죠. 하려고 예, 그것도, 여러 군데에다가 우리 그 이모유 체결을 할 거거든요. 그 할 때